yɛn fɛ ne nkankyɛn ti mi gye bosia wɔ mi nua baako na mi di ko tua yɛ ti mi di tua wie na yɛ ka kyɛn sɛ yɛ bɔ ka 1.5 o ana ɔsɛ ɔbɛ sɛndi sika nti edi boso mi na ɔnsɛndi na maa mi sɛ o obi sika ne yakɔgye o yɛ serew sɛndi sika ne ɛfa ma yɛ na ɔsɛndi mu 100 cedi besi na 50 cedi na aka ne ama nti woyi nani saa boso mi miɛnsa ana ɔmaa mi baa hɔ nom ɔmaa mi baa hɔ nom ɔde nneɛma kakra bae ana ɔde 50 cedi kan na ɔsɛ akora ne yɛntu ne din Elizabeth ana ɔmaa mi ni gye ɛwɔ na ɔkɔn ne sɛ ɔde gubi pa so anaso ɔde yɛ ɔde nano na kae si yɛntu ne din Elizabeth ɔse nkramo ne nana ne yɛ nkramo ni Zafina nti yɛmfa nkramo din ne nka no ho yɛmfa nto no ana ɔkɔɔyɛ nti ɔkɔɛ na maame sɛ ayi na wɔtwe bia ɔmo nsɛnde 50 cedis na wɔtwe no wɔsɛnde toa so mpire no ɛfiri yɛ ante ɔmo nka biam saa ɛkɔpem sɛ akora nya abusumi nsia na mu ayɛ den na mefrɛ bɛɛma no ka kyɛn sɛ ɛsɛ akora no wastate adidie nti wɔmmoa me asɛm a ɔka kyɛm sɛ wɔnyɛ adwuma nti ɔno kora ɔni die wɔdi nti meyɛ din na meka sɛ ɛne din na wo maame de aba no memfa nto akwala ɛna ɔsɛ memfa nto no adeɛ mpɛ bia mfa nto na mede ne atu obi foforɔ no onipa korɔ no boa me a ɔna na ɛtɔ aduane ma akora no di ɛyɛ biribiaa ɛma akora no nti akora no nya awan yie yɛ na ɔfrɛ me ana ɔsɛ sɛsɛ akora no ɔmpɛ sɛ mɛhwɛ no bi ma na m sɛ akora nsa wɔnhwɛ no mefrɛ wo sɛ mame ne sika a wo sɛ wo ni bi nti akora no nya afe ne fa no ɛhɔ mu na mefrɛ nam sɛ ɛsɛ mepɛ sɛ mesua adwuma nti mesrɛ boa me na fa meto adwuma m na ɛsɛ meda me sister nso nkyɛn nti mesrɛ han dan ma me na mentenam na me sister kunu na nkyɛ wɔfiri aburokyire bɛba 1 million 1.5 no kura 300 amana ka 50 mepa atwan ɛdan sika no obenya atwuma kwa ngoma secondary school ɛwɔ ɛtrɛdɛ etu ofil so wɔne wɔ maame ntam kwan wɔ nkran ne trɛdɛ deɛ wɔ maame hunu ti anadwo na drivers ne matefoɔ ɛde wɔn tetare car ho uncompleted building mu na wifuo fa wɔn mo wifuo ne fa wɔn mo so ti ase eba ye wasa de akoma akɔ mani abre pa enti no wantumi anya bibi papa bi ama wo adan na wani ji wusu ho na emom wo peska akɔtɔ pad nti wukodi ya wampratwumachi na wa mo ho bai ana wa ma na nhyɛ condom kyerɛ me Esther mani abre o mu tie o ɛyɛ radio kyerɛ me adan mama mo ho bai ma na ɔbɔ ne ho bai ɔde dia na ɛbɔ ɔde condom ɛna yɛ dan minim de nti eba ne saa ba me wɔnom na ɔka kyerɛ me sɛ month ni nyanso no sɛ me nkɔtɔ check na me check na me sɛ adan nti na ɔka sɛ me nkɔtɔ check na me check ana ɔsɛ me sɛ ma me ntwɛn me time no so na me mense saa ma na obi abɔ mo bai de adan nti na ɔka kyerɛ me sɛ me nkɔtɔ check na me check nti yɛ wɔ hɔ na ɔka sɛ still na me nkɔtɔ check na me check nti me kɔ check na sɛ me nim ana me busa nsa de nti na aba ne sa na ɔno so ɔsɛ ɔno kura wɔ nimu ana me sɛ ne sɛ we de style ɔka ne yɛ ɔbo apae nti na aba ne sa ana ɔsɛ o nya hwe na wɔ ne nua bi wɔ bɛma na ma yɛ duro ne yɛsɛ no ma sɛ no ena ɛyɛ wo hunu sɛ wɔhyɛ condom ampa wo na ade hyɛ no ana wɔ no ana de hyɛ ana wɔ de hyɛ a wo hunu wɔ de hyɛ a wo hunu me ba cho de hyɛ a wo hunu so wɔhyɛ condom esi dan na hunu so wɔhyɛ condom ana wɔhyɛ condom no twɛn wo ba ya na hyɛm Esther mani abre men serious that's mani abre wo so wɔhyɛ condom wɔn hyɛ ma wo hunu wɔn so wɔhyɛ condom nti wɔhyɛ twɛn wɔn na already battle ɔma me hu sɛ ekura na ne se Akoma 87.9 FM Akoma mun sam dwumade ebre na so se na wie yi mene mabadwafo ya akwe kokoko ka ho Evangelist Samuel Mensa and afi Pastor Julius Naba na Ishmael Haywood ejina machie na yede ebramunti ene bomode a na etwe ben wo radio no Akoma 87.9 Akoma 87.9 YouTube Akoma 89 FM subscribe page no na we na koto bell ne so adoma bi na ewo ho no odi atoso kama no atleke so ntie ebre ne so a obehunu se kodom na edaso na akyerewo sabre na so enu nti won so bra na ebetie bi sanso na Facebook Akoma 87.9 FM like and page no comment na fe kosoa na wahye ede amaye se manogu so ameka sai aduana ba brantie
ane na abrantepa ena odi aba beto so no wase fans of Akoma mu nsem wase time aso ena menua bema Ebeneza Kwabena Oben wase Charity Foundation time aso Maa Akos Great Family time aso fans of Mama Akos there wase time aso enu nti monkoso na monshare program yi na ubenya bi ahwe ewo TV so a na eye papa bi TV Kings TV Odo TV and Afe Star TV Papa B TV Kings TV Star TV Odo TV ubetumi ahwe ne live and so was so ebi na nyamena information center Adepa information center wonum nyina ebuemu ya enye asem keto akrenti baby a wonso wo no eya biemu nyina so yentumi emma wudi no ebi na bom first story a yede eba no de he ene ahye ne nsoma mesanwuma kwa maso asene eye Piwak natural Piwak natural the 3P garlic meshaba and afa grofine emojadro Dr. Grofine mojadro nei wamaso yasne first story no yanko enra yene yababa wabia ye friend no Esther Ejewa ofri edumasa ne ba yedi nkomo so kai no wo so kokofa ya wampratwum adwuma wo ye mate ni na enye bibia ntu no so fa impratwum part so obenya pad yabo onya ne menses obenya pad nti ene wode ekofa ampratwum so wakai na someka say ampratwum wa ha ena ampratwum maame ma vaida ma konadu ma konadu so ewo fie ha na enra Esther eka asem bi de fa ma konadu ho menka enti no mepesa Esther no a o ma me yare nti wo ye ma yo okay nti nsem ni nyina ekoba no so edananim enu nti ne sister so ebeka ne de Esther Akoma FM Esther mentonka ma adan wo hunu ya wampratwum no wade ha na pepa cho de wade he pepa cho de wunya ka sa hape pepa cho de wujiri pepa cho o kanokro no anhwa wampa fine boys and opie ya no ba bia hia nanim so pa ka me yehunu okay nti enra sam a wode ba ye no yetie o be ma no wa ha obeya no ma me pa cho na me go school SS1 me start SS1 for am share be me ti me ne tena sa akopem se me duru SS2 ana nyinsa bae nti nyinsa ba me de to nanim se nyinsa ba na okachem se ni nua bi wo ho nti obema na ama maduro na me de ase nyinsa ana me ka ase yo mati nti ode aduro ne ma me ese me no nanim ode ma ne hu se ma no ba me ko fie no ma no maduro no me koto aduro ne kunu na me se be ma me no wanyama de nti na me ka cho se nyinsa ba me ka no mitrim ade nti na ama maduro na won ka se bia ye ntu ho na mo papa bia wo ma maduro nti didi mo na ofra ma me wo fon so na ode to nanim se nyinsa ba ana o ma me ka chen san owo doctor ne bi wo no mo ye mbla obema na ma maduro na ma se nyinsa nti e ko fiase nti e ko na wa me de me ko drugstore bi ana hospital doctor ni no ma na duro se en fa nko ne nko se nyinsa so ya o se duro de she katere mase ti e ko na o titi aduro no ma me se me fa nse me katere mase enim wa me de she me katere mase ma ne musam de ahye wo nti opie se wo ko afu o ya se wo ko afu na me yi aduro na me tugu empoma ne no am ka ne mtrim se obi a o de ma ba me kurom se me no me aduro ense nyinsa na se me wu a na me ye ne de nti o ma ya sa akọ doctor ni wona ka chen ense nyinsa na ma na o ka se me nko me kurom 3 days time se moja bia ma ya me frɛ ne nkankyere the 3 days na me frɛ se moja bia ma nti se wa na yesa me wunti ma mi scan am fan hospital o ma me 100 cedis na ma me de kotwa scan ye bibia nti me ye bibia wi me ba fie na me ka chen se makwa abo o mo se bosume bia me mala bosume so na me frɛ na wosi woni ska ebi wo ma me na me frɛ se ai wonya adwuma nti se wunya abotere nti edidima na wo ka me awo ka me na ma me de me ko hospital no friend say awo kam you ana o si yo watena oni ska won ho nti anye bosia wo bi won mo oba obetua nti mi sister ena ma yeska ana edi tua na 1.5 nti emu ho na wan first ka na ama na ma me friend say obi besia na ekodi yo nti first ka na bra no man emu 100 cedi 87.9 o ntua mesine nti mi wo ya ska bi ama minya 3 months na ma me be na ode ne ma o mo ni samna kakra bai
nti obaye no ana odi 50 cedis kan na mam titi say be de na ahwe akola ana o say na wotwe bi obesendi 50 cedis o koye na wotwe no eba to aso mprensa efiri wa mabiem popim sa akola ni nya 6 months o start edidi o start edidi me frɛ na o so woni ska sa da bia me friend bi oni ska na mde akola ni tu obi nti ona na eto aduane ma akola no konkom aduane sa o ma miska na makoto bebre na mde abesiwo nti esa na ma frɛ na ka ache nti o ma be 1 year ana papa yi frɛ me ana me ka chere am prachum Akoma papa bay am prachum frɛ me am prachum ya papa ayiri o yankwai ana o frɛ me na me say nsa bia begugu akora ne ho nti ma miska na mfa ne nko hospital ana o send me miska na me ne ko hospital nti me ko ba na me say edi ba boso me na me say nsa na nko na obi a kyerɛ me duro sa me nkwankoto nti me ka kyerɛ na o si woni ska won ho ana me si yo mate me ameto nti me ameto aduro no nti didi mo abe na nse ya be 2 months ni ana m friends am pesa me de akora ni ko school nti ebe ne de ana o ka so be mo miska na me de na ko school o ma me 100 cedi ama me de ko tuetu ayan so de ba me de bi so na me de ko tuetu ayan nti me ko tuetu ayan chire no me ko tuetu ayan chire na me ya na ma friends akora ni sika me friend asem o ka chere me say enyo no nko na ese o hwa akora no me so metimi ahwe ni bi na o ka chere me say one obi na ye adwuma oni pakora ne mma ni sika ana me say sa nti me frɛ papa bi wa prade na me de to ni me say ni say na ya waka ana o say da bi yehu say ya ye adwuma ade nti na ya utwa ntro say onye adwuma na me ne be kasa nti me ya na frɛ na me say Japan say o ye adwuma ade nti na utwa ntro say onye adwuma asem o ka ne say ti bo ayi na wotwe ne wonya 3 million dia to ngon sandi ni nyina na me ndi ana ana me say nti sa na wo betimi aka a kyerɛ me ana mankasa nti last na me ne ye call phone so ana o ma me frɛ sim nti o ma me frɛ sim no ye ne conference call asama ma me kan so ndo onya abotre na akora nya mfie me nsa mba abete no se wonya ne hwe no wanhwe no onya mfie me nsa mba abete no nti ma me de abasa mommoa me na meba ya mwa wo same on fa me nsu adwuma na afi me ni ba bi ti mi sister ncha na mti ni kunu so se ya ncha obeba na o han da ma me na me ni akora ntem na wotwe bia o ma akora ni school de be ko school okay enti na wotwe bia wo nya se na o de ma akora no Pampa 70 cedis. 70 cedis. Ma watch. Okay. Sister, to what some mame. I preach mame mo ha. Ne fidie no. Munye ni ye mame. Boko de e waye. Boko. Ha. Eya kuma 87.9 from akuma mu nsam dwumade ne yade ma wo no. Esther kana asem Esther nti dey twa to okra preachum this kama we yada ban. Pacho Sunday no Sunday me 40 cedis. Asasa me pa try Sunday me ka me de ne ba no ma Sunday me 40 cedis. Oh my god. Babo me nwa yidua. Ma me pa cho enye nsuo na me de bo ne bia nti na manka eye ekuro di enye nsuo usa hweye usa ne hweye ni wanyina che dia akora de ye wunyina enya wo fe sister me pa cho me ma me munyina di adanse o pa metumi amfra ma me nim sister munyina na o ma di adanse so ka wo de me nyama to da kom na me de da wo da ben no ma 100 Ghana no me pa cho me de akora ni ko school eno ne ye da ben no me pa cho last 2 months what do you call akora no na admission ne bibia na saying me pa cho admission no mo je 65 cedis ana ni uniform ne na ta ni school bag ne ni boots ne water bottle me pa cho ni nyina si 1.5 but 100 cedis na the man okay and na da ben no ma 40 cedis no me pa cho Sunday we ya ada na nra buy one car me pa cho me rent fee ntina man Wama masre capital wama masre in capital. Wama masre in capital. Enra urefi. Okay. I'm prachum. So how do you go faba? Osre. Obeya kanasem oboni nkuro free bra woni ne hia SHS1 edi besi say yetie wano asem ansana wo sister bem na de wose ye kan yaka. Michelle Esther 2018 November November 2019 ono ka cham say na menses mba na me say one check so one ma no nim ye no on soro na me so men soro ti ni mienu nya ni nim sa de no iti ne friend bi na o check ma no ka cham say wonyam nti wonyam no asama Esther ka cham me say opama chew enya wo no be wa ma me no na ompe o but ompe so be kwa akotena ne krom ho
on pen krom hobby on person obeko hobby on ti menye de meye bia na mentimi ni se na masemati nti me kochini na me nya aduro toy me ko toy aduro na me de buy ana manim ana anomo kasa ni manim no ono mo bi ama moja etu but ukofie no yes a check in say dem it no say me sakoto fro it me to 3 times amba ana me de no call me de ne ba amakom shele ha usia ye ko hospital bi ba na ne doctor na wo no yo ba o ka che me say otimi nye me ne me no nya ne wo otimi nye na me ka so de mate itimi me ne na ko no na de wo ye no na ye me ya say wo do betimi awo ama me because of me ko betimi no awo no sa no ka kire so wo ama ngasa man kan asem nyina anwi asa so wanka o person tena do betimi no matena ono zo ni na data na my sister nsi dan ni nyina da my sister dem ti mitimi ne ntena ha nti de be ni say obekọ ne mada honom nti menya bia na me de asende no eti mene ne ko me ma me ho de mene ne fia ko me ma me ho no nti ye ko na me ma me ka chen say me ka chen ma me say ma me pa cho abawe mene ne tina me na nyim say ni si ba ka chen mo fa mo say bia woni me sister ne ti no class mo na me ka cho o me sister ne ti ku ma say na me de na ban tu de because me catch so one can channel man na come man ma miss ka sata na masua meeting dia miss ka kakra ti me di sie na yemfa kwa be so na meeting me say nyin say man ti me ma me ka so de what wo de me trance ne ma me di na nim ne ko drug store ho no ne ma ne ko di nkomo na ma ne ma na drobi ma ne no ne ese ma won titi but na me ma me hwe de wo ye na e bia na akofo asema ba na o ma ne kwan na odidi to odidi ye no ye twen ya tama wo sa de ne ba na amba nti no say ye mane ko se de be asem bia mba ana me ne ba kumase nti obe kokra no otifu me so nti obe ko no ba me ho e wa prade aka chem say dia ye ne dia wo so that time na funu ba Akoma FM I was so ko na msemati oda won ko bibia ni a won fem nti okodru ye no Sunday wo frem say Monday obe ko akwaje apen for card ay 100 cedis apen for card ntimi de mambuso obia na me nso me pese obia be hu na pese me ye adwuma na me ye adwuma kakra kana me timi hwe no but then time ni ye call lockdown ni ye lockdown nim enti me sene me ne master be fani fufu o apart me ko adwuma send 87.9 me ne ko na me nya 1 million na 5 cedis ana me send 1 million am de 1 cedi to so se de be ya yenti 100 cedi no so de ko Akoma FM apen for card nti o no okosi omukrom ho no onko hospital ho nti obekọ hospital next time nti o ma send in 20 cedis na me de send no time o ko hospital no afem na me de send no after that no ana you lockdown him that time na nyin say na pa aba okay na fu aba then time uko metia soja fo yimpene omo hu a okwa obusa asa wo kwa ntie ma me gya na me tena fie ma du me fun wo ho no na me ni di nkomo set because na ewo me mu say me ne neti na won so won mu so won neti nti na de meka bia satan no Akoma FM eti enumu lockdown ni mu twam no na me ka che Mr. say me ko me sister mu do di me sister bi achi no wa kasoa na me ko ho no then na meeting ni sheda nya papa na etetra so 11 ti me ko kasoa na me ko yi meeting work e ho no my sister na odi we echi no se menya adwuma anko na me dadem mpo na se Sunday ni so ho de ya me sitete na o ma me 50 cedis ma me de send no me ko ka so no na sika no na 50 cedis week bia me ko di 3 weeks in the 3 weeks ni so ye na me free ho no emu na me du me phone adan na ma free ho abakumase me ba kumase so na me Akoma FM de bia ma si anyini ana me so sorry to say na me name is me ko school no me ya ni amho 70 a me sister paniwe etina me fere kakra okumase ya etina me ko share me ma me ho okufiase nti mu na ne so bi frame say me ni ya wan pretwum ni na me simpa chwa na o sim na me ne ya no akasa me na me ne ba no awo a me nhwe no na sa brand ya wa bawo me pa chwa that no awo me na me ne ba na wo a me nhwe no no nsema mpa chwa enye mmia na ese menya adwuma anko eti emu ho no oka bibia na me ma me pay sika se na 100 cedis ai se na me de send no
Iti no nkoda nchen me woku fiase wo na na mind bi me request for MTN mobile money said be ameye na menye sika month bia but nipa me ko bisa no wan fa no ama me no ma me cool store se me hwe okay enti cool store na me tie won ka che ti madam fu bi na watu kwan ye friend ben me ne bo kusi atafre na o ka chem se yaw wanya adwuma ye enti fra wo ba no na ye de ene ne din ko na atene nka che am se boy me fele o obeka se bia ye me bo apaye se me mfre no but me need miniska internet de me miniska na so do se me mfre na it will kind 2 times ne ye ko ekromo toilet na nti ko bush ne ye ko toilet na mada africa se me mfre na me frɛ no me frɛ ni sister me ka se me pan cho onfa extra number ma me na me wo site me heda ka se makɔ galamsi me wo site 80 no now the me peska kakran sende no and he started extra number and ma me na me frɛ back na me ka se aje me o ti say me na okate no Esther e patron o ti say me no ana okate no nti okate no na me catch my dad so wakate no say me si frɛ wo ba na wo frɛ no anya Esther na wo frɛ na me sa frɛ no eti me frɛ na me ni din ko na me ka say aje Akoma FM ya ba bia fa chem na say me wo site a me ye adwuma sana me ka kire no me wo site me ye galamsi nti me srɛ wa fa ma chemo mobile money number na me send you 3 million sana me ka kire no now there fatoto e no maka kra fa ma akra no na me repamu no eti o ka chem se wo mpem sika bia asema o ka kire me no o mpem sika bia na o ka tie ko nti mo ho de chi na wo frame na no pa na se wo de me first kan nyede en send you na me send you 2 million man fa 3 million number me di 2 million ma na ye send you ana se Saturday mu ba ko ne ya wada na wo frame se akra na yare na me ti akra na nka ache ana me ko adwuma wura no wo frame ko me bo ne bosia se me de ma me maame me bo adwuma wura ne bosia me sa send you 2 million na de chi no ne Thursday wo di sika no ma 2 million ne ma no okay we say na 4 days time we say be send na first akra ne yare no o ska chem se akra ne yare na me send in 2 million enti tama na me ye cool store no se bi obeka no kra me ye cool store no man send in 40 cedis send da na send say 50 cedis na because me nisa akwa na nyini me so me ten nka ache nti wo se na 50 cedis ba na pressure na ya ba adwuma ni mo no so nti wo se me de na adwuma ma no na me ka kire me ma no pa me sister acho na me be hye ne nchen na me say ya adwuma Akoma FM me ka kire me ma me se ma sei ni sei ana aba eti mame no mame pressure ni kunu do mame pressure saba ne mame na me hwe no coast no mame pressure enti to no so no mo ye fine no ko ka kire ne se me pese me gya adwuma no ana me gya adwuma na me start ba Kumasi enti ba Kumasi me ye adwuma me nya ka ne bi nko adwuma so ana ka so me nya ma do se me twika because unso obi abetena ka mu a asem ope bia na o ka kire driver ani meet enti no ama enyi ma adwum enti Esther there me ba Kumasi ma ka kire ne se misua adwuma maka chense misua adwuma o because eti e Japan kra me ko Japan ka chense misua staff wa ka se misua adwuma na me pesika makobu se adwuma m ye se obegimi 8 million eti be pesa iska na twia eti adwuma ben na kobu okay sliding doors eti me pesa me yes adwuma no eti me pa na chaw se staff na won kan chem se mi chere be ya me start adwuma na ho nkyere no na anya ne ya enti o ka chere me se akwana dimishi se staff be kan no kra that time wo kasa asime ache na masa akokufia ase o ka chere me se o hia 100 series da akwana ko to school na me kan se ene de me tu kwan enti next week Sunday this can be send na da akwana ko to school enti Sunday na command ono kwa be kasa me se ni scan na nko ye de ameni ahoto enti Sunday no wa mo na eti me sole ano pana na me send scan de man busa na say fees akwa na start school ka me say 20 cedis akwa na ko school bi a 4 cedis na watch na 20 cedis o eti na me hu ni say bus fee nyana di diska o de mo ane so ka no no ye de bus fee ene bus 20 cedis na o ka me ba week ni nyina nya da bia week ni nyina yenkwa o de wie to week ni o say week ni nyina eti me na ehye me tirim say akwa na ko school 4 cedis ana also de be man enti week meet me din komo sele o ma ka chem say wonu kuneti that time me sheme baba ko dem okufi ase wonu kuneti nti wo sele me ma me mfre wanwumre what I say na akwa no kri su na me say ade no se be man na me ne tin na epie ana wo su se me papa na me say wa hare hosem so amene din komo esre ebibia enti
Now what you be am sending 30 or starting school. We answer now what you be na aso. Sa kwa starting school. Me sending 30 cedis. On a cassette to buy me 2 months no. Me name say Drew dia. 30 cedis. 30 cedis no yeah. Every week and answer 30 cedis no yes saying. Every week bia was sending 30 cedis. A week bia. Yeah, last week was sending 30 cedis. Last week no one maku. Tuesday to send say 30 cedis in them one is that I know a friend a Japan or born in I'm like I say who say medium meat. It you know na me sign this kind of mouse you know. Means it because me be the all was me bob one na Sunday we me sending the 40 cedis. Sunday we sending the 40 cedis. Say you sha enya say or friend wo ball wa man yes what the case na behind na wo sending the 40 cedis. Sunday no. Name no eye wa dia wo yes sending the 30 cedis every week. Ma nya dia o ye. Was starting school ya no was starting school credit 2 weeks and na 30 cedis no send ya to aso. Or starting school na kra starting school na nya sen. Me pa cho be 2 months mo. Bible so me mienu mu nie. But week bia no na or the una aka say 20 cedis and na kra na di ko school. No was sending a discount so aka. Na di discount so ka ho ma no yesen. Week bia there be all the 8 cedis na ko school. And say no free school ba di obedi. Enti wo check in nyina ma ne sisen. Me pa cho man check ya ma no de. Me ka chen say the week be on send this car and the better aduane de odi be ko school. E man ma tabo aman. Okay, into 2 months mu nie no. Week ben na so ya one fa kra ne sika. Starting school no. 2 weeks in one farmer and sana 3 weeks e better so the 30 cedi buy. And sana the 4 week time or dey buy. Or no 40 cedi 30 cedi was send out to 4 times now. Why Sunday no Sunday 30 cedis no send out to 4 times. And Sunday no Sunday 40 cedis. Not just say me bo asade no oye but ebia so ne swama wo anasa wonye kra asade no. I thought that would jaya kra. I thought that would jaya kra. O jaya me won foforo no wan hwe na besisi wonya 3 months and so no ma me ne ba hon. And so amuko your Sunday 50 cedi ne to ato 3 times so jaya kra to kra. Okay, abratwum wie na fe ya nya wie for asem na ba wie. O kacha me de no credit ya say na me record me mpe phone uso be fa phone na obobo nyuma recording nti ena ya me ya o kacha be say 20 cedis because say nti side meeting asun adwuma say 20 cedi pa na akwane be hia de meeting asun adwuma eti na me so me hu say 20 cedi me send ba akwane de a oba obere obedidi ti na me de 10 cedis ya de eso so nti Tuesday na me kon ye no na mu so de say 30 cedis ni so a 40 cedi de e be ya amount na last week Sunday me send ba na se bi o ka kire me no me kwana me ada me ti say wa ba ha ye no me offer me sister we ba pe Akoma 87.9 free just say mate say ye de me call Akoma FM ana me ka say menti say ye de me call Akoma FM na sister we ti na me ti ya sister no what baby o to na me ya me ti ya e na papa ni jan baby o jira na nti he ya no do buy me offer send the free me offer send the free me say mate say me call Akoma FM ana me say menti okay menti okay all right enti me ya hwe wo shia Esther no edi asem how ban wo ka kire wo so okay me was how we mu nti me hia bema ya wo betumi aboa me yi me afirim wonu udi nkomo sa no mu nya ko school ba minim eno okay wa ka de how bi an kire eno asa o ka kire ne se o pe no eno ka sa de me ka kire se me pe no before November na kra me ka se me hu no ache but November mu na o de ti ase ma then time no mo placement na ba am beba school mu ho ana no makacha se me penda dada be 3 months but no so boy it no echi no be kacha so ne mpra na ejai sister ma na our boy before na so no mpra na ejai na akọ ne ho na me mpra so obeta ata nti na me ka asa asa me kire on better ata say na se wo wie ye wa na akọ kacha nse wo no mpra ejai nti se de me da ho free ana te ba so ai na ne na wo mpra na we na ne na ejai te ba so nti na wo mpra te ba so na me na betwa mentro me ye ntwa mentro me hia ne de na me ne na ja dada kransa na wo bese me wo hia no no nti unim wo ka wa asam no wo ka wa asam a wo se na mensore me chiro to ho na mesre pa wo se we ne the first year wo de fa no me ba oboa no we ne the first no obi dada na me ya we ono kula wo kire me be nipa be fo se sei nti no one brother no one platform
no mo bi kro ja no no obi fofora kwani mo kire me ni nyina oh enti no won prafa no mo dey say bema Sabra no u beka che me se me twro se be ya me renfie wo se na yansoro ye na yansoro ye me twro to ha na yansoro na mo nsoro no obi a wa twe prafa ansa wo kwahia no wo nsoro ye me ntwe prafa me wie JHS obi sa sa na se yi na no mama nsa me ntwe mpena enti onu kwa de wo first girlfriend me fa no no na me ne gewe ne date ana me chere ne ge bia na me sa fa na me ne twempena no oka we ho ti na wo run 2 girls no nya me oya fa say me chere ne say gewe oya krabo ne so na twempena da na me pe no kre na listen to me dey settle krobia yes we ya dey wo kan ya won to ye kan ya me wan ya ba na obo wu nyina wan kan nyina aka wo kra ba ka so wo mbi wonim se wan ka say monsoro yanka kwahye we mi mebisa wo se me yeso ko to sa bobi se onua so aka je so ni free no so nye so wo se na me soro na akoka se ne ye nsoro ya na je se wo bia na wo ye babu no ye no nsoro because se no was na won soro se me mi sha no ma me na won ye virgin what else but na won soro se de se hu so bia soro a what else ma e bia wonyema ono aka se timu se menyem but you know well me kwala me ka say o men is nemba last month me hu say o men is ama wo say e buy into say e buy this month and buy there chicken okay onim so be say me so me nim it no say e pa obi a obey na obi na je say mo de na mo nenamu a but na mo didi bi akọ na mo mebu a wa ba mani but say wo ye pani oba na sin na so no oba fra wo da me ye fra ma enti na mo didi bi akọ mebu a enti na mo nim ne amoyo na me na mbe rodros ma mo se na munim ne amoyo eni wo ko da ho no na wo se nke fat ade ani mo masoro because wo fa be ma no wanya fie se we ka be ma se no afo mo me ensa wo fie se wo 20 years you say wo 20 years nti sampratwum ka wo me ma me ensa ni nyina na wo to ma me no ho David me ba ye me ma me ho sesi ana ma be fa ba afo nti no wasoro na no wonsoro me ma me ensa o se wo ba ne ma me hoi ana obefa ba akwa ka o fa me ma no o ba wo ma me no asa befa ba akwa nti se me ka se wo mpran foforo hye ho me ba shine no obinet wa ye ho ade me ba sure de Akoma FM akoma ni mo okay nti ma ye hwe wo ko school nti wo ko fa empra no wo si den na wo hwe no because na wo hia money e dia top part sa bre no ti wo si den na wo hwe no no I can't just prepared that no me to kasa no kasa ye le just one can't just say prepared that one can't just but now hwe no na meniska adam meniska evans na me ko school me be school no me ko emesi be obesiase ana menya skala ka me man 50 cedis nti opai ka na se ya aprade movement say ya na apai no but opai na kase se be ya wo bia na ba bi obetibi ti ka na kase me ko me that na me be school me patch say on no pick scan film wonje also pen or pen e bia no kra na ti no kra na e bia onka no kra no onka pesa wo ka no kra ne ma me ne dai no kra na e bia onka because also any scan or perfume or pen or pen sister unya bi ma me ameji wo anya bi ama me ameji sister me na me force say me ko na wo be ka say wo be twa ntrogu yen e be che say na wo ma me ntimi hwe wo yie enti na pad kra abo me ba try me one a pen na o pen dada na sika na wo hia me ba try na we pen but no mo so ma FM enti before ampatwum enya message wo pen kra no na mu nyina mo ne nam school mu no na wo feeling dada me ba try there bi sa tem na me nyanko school mu wo sponsor ho no if you are proud obeto me but obeto ni school mu obe make some say obe ba school mu no ana wote ase obeba school ni mo no me pen before some placement e ba placement ne ba yeah it was better wo school ni mo na wo was saying 3 now we form 3 okay enti na open no na embom no enye say bi a obema wo sikanti e na wo di kodi na chi e dia na wo pe won ho Akoma FM sister kagwa fidie ni mame e bia na ne dia mo obi many aberi o me transia me tansere me se bia na ne kwati mu oduma no enti se won ne da no wa man ska kora o fili sister obi aye no kore
Eye no kra wa wonu so be man unua be man so obi pa ne kwati modu pa unua be man kwati so aye Abrachum Obi sister na kama wo me be bisa no emodu sister se me boa Abrachum me na wo me nti modu ame hu sise me na wo me hu sise modu kan kura sister ya wona boy ni trusu we ni say trusu wona wo bi ko kan je ni sister trusu wono anim say na trusu enti bi wo ho na so wo behunu bra eso no otwe ma wo no wo pe wo no to wa mani ska kura no wo pe sister kwati kese ti da ko bi Abrachum me pene na me ne na na say bia na say wo koye na anya ka be sa asan enti wo koye no a eso no ne ma wakoma kodi homo me bua da bi nya no nti ekreche me die ntia one enye skantia enye bibia ntia Esther no ma o ma mi ska kakra ntia so enye ska ka da no onya bia o ma mi bi fa wakonya ne bre ni mo kakra bre ni mo kakra ma me sister me una do asem ba yo ma mani me bre wo so me bisa wo se edi enti na wo kodi wo se odo na ado no eno wo ma ye hunu se na wo nya dwete enne me hunu sa nya dwete edi kan so kan wuntia ena de abiem ana pena na me pen enti na me edi na wo de pen no so otimi di no me ba so ya no ho adwuma kama mi tie me wo me we me wo me ma mi no ye nyina ye na da sin room ti mun sa me ma so de dura ahomache na o ma de na sole ti me so ahomache fo no a me hwe obi a ti mun se me nwane de no emu odu sini me ma no ngude mu nyina eni ti na ope na odi na ti wo kwatwi ni ba ko no ene so ni dem ti wa ma ni sika kura no a ope sa sister ade ne kokoye sa na ade na me hu me tu we me hwe we na no kure no me ba so nya no ntia edi enti enye bibia nti but wo tutali wo bi sa na wo ne ne ko okay ebra ta be na wo sori kwa Abrachum no na me ko ebi anwume na busa sa be na me nwa no wo dai me wo da me matuom me ne da Abrachum woni dai Zabra na wo sister ni dai wonu Zabra na wo ni dai no me nti o Abrachum ma me kasa ma me na le da singing room eso me no kwankora okofa aso a otimi ena baye ko yes ade kai chuku no mo nkyere yen Abrachum ono sister ne da brebe na wo de Esther koshe dem ho wo sister ehunu da mo do onfa ne ma ho ene dem onfa ne na wo de ne kwai ebia mitimi pa me na mfo ne bia cho na ebia ma mpa na cho kwa na in case ye wo ho a otimi mitimi fe na so oba nipa ne be pia ma me ne wa dan fo da pie na wo de na hye ho wo tumi be da ho ma ade eche ana se mu hwie ya no asore woko wanda me ncha ma ade anche da kupe dako na yo seti da ade eche Sunday no ba mo no se ada wonu kasa na Abrachum wo ha me hey mama me ready we yes sister we did say pa cho me da block kwadu di asembaba wo ba bi so pe kotekase so se me fa Abrachum number ma no oh wo sere ho wo ka say obi a na te say wo anam ka say mboa wo say I need the boy number Abrachum obi hia wo number obi hia nti waje enti na de ne ko wadanfo ho ti se wadanfo no so oga na ba no wapie meboa patron na wa hye so o wia no agya ne kwan patron sister da ko ko da ho ma je che no aka che so wan ko da wa kwa di ho 15 minutes na wa agya ne ko u be twan ntro patron wa ko da wa ma dia che pe patron na na wini msaye na danfo dem patron ka chem so na danfo na han dan woni na danfo na han dan but wo de wo ba shot no wo de wo ko enti wo gidi say woni na danfo na han dan patron me gidi wo gi tun so na danfo han dan patron Esther no one see dia ode ko ha dan onu obi ne to mani di wo ya wo tue e ko ba yi ni wo nya adwuma da de bi o ti fie me na me ko ba na akra me ma beno an ye nyina ye di wonu so wo bon be so nya wan siri kura ma wo dra ne ba ti o to atale nhye no o to atale nhye no atade ehye na ni we kura me ba be ma ne dia oh for da kura yinti de bam ka chen se wo be ta de bi a mistake se wo ya be ma man so ka chem so ya adwuma na watwe on send nya ma ndi onya adwuma na watwe no nya 3 million on send nya ma ndi oni ya na ka sa asem ne chire woni obi oni adwuma o onya spa bi a na woko won hye de ne obi se enipa no ne ya adwuma de bi a we okọ obi no acha papa Esther we ya kwa ye be no okọ adwuma
enya bi aspect eno me hada kwa prado ko bisa eno didi amanfo achi su de bi Akoma FM so no wo be kan nsie Ambratwum akora no obi on fa wonyi sen ye no wo na aka kire ne se munko yinyi sen no na wo wonnua bi ho a obetimi amomodro ma nyinsa ne bae no wompeo na me nso mempe me kan ya ono asem odi nkan kan no kan na wa ba na anyem no die ma no kan ya asem odi nkan kan be man se wo mumie ase nya se wo pese obe wa na ape no ka be wa ma no but wo me kan se me check me nyim na asem o kan se ayi mafo ho be kwa akobisa mafo no am ye duru asem ono ni di nkan kan ya Ambratwum ma me se munyi sen ye no mu na wo ka kire ne se munko yinyi sen ne ngu ana hwan ne kai Akoma FM nyinsa ne bae no uzam se ba November iti November mu no na osane sister na wona ne tenanya ewo kumase ano enya ntawantawa kakra nti na wo se okone ma odo na obekọ ha kwedi bronya December nim nti okoe that time ni enyi ne wano no maduro gbanu no maduro ya duro no wan na kwoto ma hwan aduro no na so ono wan beto mia maninya no be man beto maninya no me pese ono ayi no aduro no wan akwoto ye mia misika na samu de baba yi nyinse na to agu sister wo so ji aduro no no ye pepa cho ma no wo ji aduro no no ye wanu me na na kasa no be didi maninya no pepa cho me ji aduro no o ma mi so de eka ho ana me ya se de ma me ne ba ma no wa no na ye de na ayi moja tu wo se wa pepa cho na nim wo moja ntumi obeka no kora moja ntumi brebe na moja ko fi na me fa ga chen se na me boa na moja bia ntumi moja ntu na se ka chen se moja ka ni tu ai ne wani mu na se wo ko fi no ka chen wo ko fi na me ka shere no obeka no kora ka no time na me ne no madam for be them kasaden na ye be ma na me ne no madam for be them na madam for no ma ai me dia draw no ma no for the first time me dia iti madam for ne na na me hwe ma ne ono ma first second one there one ekokoye na ofie mo to mo bo ase ma ye nya asem no mu nchemu ebra wonyi sen ye no na mo mienu nyina mo nya ready ti da mo pese mo yi go me bo a mpacho esta me bisawo o kai me pene so si enyim mo nyinwo enti wo na wodi nka akoto first adrede ma no me pacho o say wo adro no wo wanim manim me de ensuo ne gunu na wo de ade no mene enti ye dada mo no moja tu no moja start ba enti na nipa no so o kire me say obanum we obesa yin seti ada wana ansa na moja ide aba enti onum we ne sa no na mo utu say na ne ye mo mre menim de enti o ko fie no two times kra na ma unim se wonnom ana o ka kire me say me santi adon so to ba ko bia 1.5 na me to 3 ne bai me to onu mienu bia 1.5 me to 3 ana me de bai wo so wonnom ba wo so hye me ema me koto aduro ne ba wo so so no na de ne pe koto bai me one of frame se wakoto aduro me mla meje enyam na me hye ne so ngoto na so ka sa wo pese wo na me tu me ne wonyem na me wa me so ma o de last me ka kire na asem odi nka ka enti me man ka hwe me dem ka ya ni yo wo say o pese wo yi go mu nyina mo agree say mu be yi agu me pa cha on de ko fa bai gwa de na ama no cost pen says ka Ma. aduro ne ba e odo no koto wan kan kire me one of frame so wakoto aduro na ba wan kan kire me na ne mo ka say mu be yi agu na ka de ne be yi agu me pa cha me kan na o ka say o ne wo fa ase bi wo be ma na koto aduro ma ne de yi agu ana me ka say yo man ka say bi ntimi one of frame so wakoto aduro na ba ntimi mbra ana me koi ntimi koi na o ma mi nsuo e ma me duro ne ka wan say me no ana o de ma mi ntimi ono kura ne din nsuo ni twa ma ntimi no me ya na me ya say dem de duro na to manum ma no ntimi wa na me ka say ne mi kofi o say mi kofi ne wan hwa ne moja na betum wa ntimi kofi ntimi kofi na o ka say duro no mo so munum ni se mienu o se miensa ti o de ba ko na ma me say me mfanko e kakra na ma no maka ho ana me de kofi na me frɛ no ana me frɛ no ka che nse moja kakra ba ana o say ama bebre dia na se nyinsa ne mai enti bi che say sabra no na why ready say obeye obatan pa so na me nye ready na wo age say that time na mo 18 years na wo nya ready so obetete ba pa cha wo so nya ready so obeyi agu pa cha enti na pesa akra na me suro se bia me igu a e bia na bibia koye enti aden one catch be man straight away say krache wa wo dia e wo so wo say nyinsen beba akoda beba enti wo di ahwe ne yie na nyinsen ne beba yo be catch ne say
meyagu ya moska ya koto edro no waje no ato agu ni ya moska ade no aka je se wunyi preko na je se medro ni okoto wanka nkyere mi mu okoto wanka nkyere ete mi bisa se wo pesa oben medro na wo so pesa mu yigu no na nka mo didi anana pesa ode ko hospital aye ko hospital ba woka se omo de omo nye sa ade ne wo ho no bra akra no wo ba me pat okay na eno waka che se na wo so yisu kondo Akoma FM me use kondo de obi yisu me kondo use obi krada me nim ba so no ne ka kire me ebia no kwen ebia wanya na do se ma ebia wanya na do se bia obeka no kwen ebia wanya na me ka no ne ka kire me to obi kwa ma me hu me bisa wo se o kondo no obeda no wanyam dabi ma me to kondo ma wo hu o se kondo no ana wo hu me ba to sha me hu ba o to obi ma me hu na ka chem so use kondo nti ada nyinsa ne ba na pressure me se me nkonko checking hwe na me se me nko check se nya botere mant ne so na ama na ehu de ye be nti mo ana pressure me na o ka se me diska na me nkoto nti me kwa me koto ya na me obi check ma me na o se menyu da bi bo obi a wono use condom no enru ba bi ma on kan sha wo se kwa check hwe se wonye mu a ma me use condom krada sister me do mic no eh na de wo kodi obi a wo ka ho mo ntwe sister na time so wo ko wo ko tama wo mu die na wo ho okay because na ne okopi se nyinse ne ba ye no na oni ho bra condom now use condom de fa no abrachum me use condom me akasa me entire life me use condom da entire life we use condom da on pe condom me use bi da na de na aka cha ne se we use condom because ono so e be nyina wani sa kofi ya wan prachum use condom enti menyem ti no ono so be da ho no ma fa ebia no kwen no o meka no onim se onim asem bia o beka ebia otise bia enkofo ba ha na bia ene se bia on bra because condom there me use condom da use condom uto bi so nkyere ne da me fa bi nkyere da me de mo tena enfie se asa ana boso be se asa na nyinse ne ba when ya pepe nyinse ne ba ye when use condom da man use condom da wo hu se one obi call out e wachi so obeka no kra o se na danfo bi me na adruba me Mr. Monday on ko jumo enti na woni ha to mo kwa ye baby na komo de me pa na me friend anwumre se agei me so komo de me enti na ya me friend no eto da na me niska me friend na no atokoko wa nsidi pa no no bia chikosua ya na me na chikosua me no de hye na de abre me na madi enti last me friend no na phone ko si kwamo ana o ka chere me say when Williams me friend na no ka say William radio so nti enyi ni one by one me friend na no ka say Williams ni ana me say ai no say Esther boy ni ana me say da bia no offer me na me share ka say no offer so no say ene oye Esther a boyfriend Esther boyfriend ni oba wate say woni me Williams ni wo hodum sabra den yin say na ba na no wanyem mo na enya ndru kra so ba nyim okay eti woni me di nkomo say ona get ne peno eti ye say ye be conference call say in case boy ni ti asen we bia me ni number de ema me ne boy ni ye lie ema boy ni free gay we ema get ne ka chen say ne wo fa ne me so be ka no kra bia on ka no kra Esther ma obo amankasa na ye wo boy bia wo say boy ma friend me na wo boy bia wo friend ko say ne so sa your friend Emmanuel o ye hwan na o ye me classmate o ye hwan me classmate o ye hwan o ye wo boy I challenge you and try me throw. Ma, but all the ma men kasa. Ma men ken no ma. Na wa be je ne phone. E de wono ne phone ama Esther say obe first bia no wo ye call. Nti wone na sesa phone. Eti ahono na madam fram de ne kone de me friend cyborg. O ka chem say yaw. Ane gay winja. E ma gay we bam ho be pa ma cho say ne yeti ka bi so ai ku base animu ho. Ni yeti ka bi so no opa ma cho say wo da me fa nche na me no opa me ma obo ama me pa na chew e ma me manim no o frɛ guy ne ka chen say o mpe no oh the Esther ma me ka chew adwuma no say obi twa ntra ye hunu obi ntwa ntra ye hunu sister wanimu a wudi si we che say wo kopa na chew na kopa na mama kopa na chew me wona wo kopa na chew na kopa na chew me wona ne na danfo bi frɛ me na danfo ba ko frɛ me na me koy ana o say na ade na me phone akodi ba bi na me se ma
madam fu no oba me fu kura me no wahwim ohwim ye na me de ne ye touch ana ohwim firi me nsam nti me ya na me adenti ne wahwim me fu a wode ko na odiri me ka na de ko ana me frɛ no na me ka chen sa adenti na obehwim me fu a wode ko ana o se menye ne de no na o pese ode me fu ne ko ya na me se na de ode ko ya de sese na o se an o ma me boy bi na won se me ni wili edit nti me ni wili nya na wili hu nya fe ana me se de angwa sesam na wo ka kire me nti ode fu ne ko ana o ja ne de nti ye ko school na me de fu ne ko ma me de ma ye teacher ni ba ko kra na ode ko ma na o ka se ade a chi an fa me de ne emre no ana ade a chi wo de brem ti wankɔ no wankɔ kan kyɛn sɛ opa mama nkɔ no wankɔ pa na me kɔ no oba ma nkɔ pa na kyɛw ɔyɛ sɛ boy no frɛ no opa no so nyɛ boy no na apɛ no Esther ma no kra na me 3p garlic mixture me so wada ɛnɛ deɛ ɛnɛ mɛhunu wɔ ba play wo twa ntro ma me kan kyerɛw na ni bo pere ayi kurukuru asa kinsu akwiaba Esther ma me ntwa ntro 3p garlic mixture pi what natural me afrɛ no mo busa sɛ wo ne twempra me pa so ɛna otu bi behwi mo fon to ɔde kwada ma ade akyɛ me pa so de kɔ na wonni ne bibia yɛ na otu bi abehwi mo fon na sɛ me ne yɛ adamfo sɛ wo maame na me no obi yɛ adamfo to me hwi me fon ɛmfa wa de kwada ma de onti aprade hobio ɔte kwa mo sɛ jo so fumesa emu baako ana obeje ne fon de ko me ba 3p garlic mixture masanja to medro no me se wada mama di ama wonsa enkade adru wanuane no nyina yaso ade agum ya fa sija so na chese ya fa nsuo so anka ye chinchi mu a garlic ne mu na fa ye de ewo pa yi bi we ye wo kan ene ye de ka ho na ye de agu bottle mu enu ti so wonum 3p garlic mixture ebo unim ewo de ye de mani padua no na wunim garlic enso de ye de mani padua no na ya ka ne mienu nyina abamu na chese eye bomb ankasa enu nti kodi pedua ni mu a ene yade bia awe ebefri hwako enu nti wo yo chinyefo Thomas bomode ne koto 3p garlic mixture koto ba kope na enom na se wo wie na hyewa wankwa nkoto foforo fa mesisi ho a Daniel ba mesie ba kwale na ke ba pidan Angelos wo benya 3p garlic mixture no ebi bomode ne fe pi work natural sesia na tupi ekogu pharmacy na se chemical shop ne mo na ho ankwa atwe 0248 928824 0248 928824 3p garlic mixture bomadi ama wonsa enka besesi ahane so hema me se Charistic Ventures ene awia Charistic wamo na de Zahara mixture ne G capsules no aba eye ne munsan ya de etu ne munsan ya de nyina se deku free ho enu nti be man san gu be ma ho ekrogu be ma ho obema ho nya akono nti ukwa na wadundum light na se wadade wo hia eye Zahara mixture ne G capsules no wo ban san gu akosu kuma no mu anase ekrogu ho mesa wada wenya Zahara mixture ne G capsules no na hyane so ema mesa wo pesa yade no etuko ntam de a ene wo de mixture no benom Zahara G no enfansuo no G no fa mixture no enum Zahara G no eno na yade no ebe kontam gonorrhea syphilis oba wo de po no ne nyina ebe free ho na Zahara man capsules ne de mesa wada bomodi ama wo sanka benum bi na sisim diendro sisim dinti ena ma Esther eteka ayi yaw ampratwum so sisim din wontumi nka bibia ne nyine enu ti bema unya Zahara man capsules no naturally onum ebe yade ne nyina ama osisimu otumi ayede na wabo adwuma yie pa hindi e ba mesha malaria fever typhoid diabetes wo bia ne mento nchia ne hindi e ba mesha hwe na yade ne nyina ebekọ ama ho ato cancer drug lane bomodia na ekọ e ba ne pharmacy shop bia mu obenya be friend Charistic Ventures na Zahara enu panebe 0248 569335 0248 569335 and 0246 348334 nama onsa enka enroyi ebi Esther Masaya babio me uma me answer na menye please me call Akoma FM yase ayi yakasa ya wan pretwum sister ama ya hunu se ni nua be ma no woni ten kapre because tam wo school no yo o ma me na na hwe no ne sisters me na boa hwe no Okachem so no na ye adwuma na awotwe na ode ahwe no. Oye adwuma na unu se ne maame mo na hwe no. Unu se oye adwuma na awotwe. To da me hu se okodi mate. Enti sa na awotwe mate no ebetumi aso no ni school bibia woto bia ebetumi aso no. Wo calculate ya. Minim dia ya wonya de. Na wo se no amount saying every week bia no amount say sa bre no. To da enye week bia. To da no amount miska. Eno no ye to da na say 3 days 4 days 5 days yenim week yenim. Etumi check kakra but ne nyina mu na odi nachi. Okay enti still my ye nwura de kudie enti na odi nachi.
sister na ni abiri o kasam na ntia na medi na chi na sika na wodi na chi sika no so ema tio sika ne ma wano ne nyina ya gya to me sika ne nti na adi na chi na mpesa me ne tena ekopem se ebia ye bedu aware ya bre so ne aware nti na me ne tew die na ma wo dɔ no a kyɛ sɛ wo pɛ sɛ wo ne tena akopem sɛ mo bɛ ware na wo wu atete mo ntam die mami hunu ana me ka se onya ska onfa nka me o mami bi bibi na owa o mami hu se bia se ni se na eko se ni se bia de o ye bi o pɛ sɛ me hu bi sister ya de ba ko di na chi wani ma dro just say it and go away wasre me ade ba ko nti na no di na chi me pa cho onya no ntia sucks na wo pɛ sex pa me pa cho de bi tidie sika no a ema wano but we di na chi kopem say mu benyini na ma ware no you ready for ware me pa cho no tina pesa we just school na ware da bi na mbese nyina wie school and ni ade na mo antwen wono afa ne de na nkote na mo so afa wo de na antwen kopem say mu be wie school esa me bi so asem radio ya na mo di 87.9 pesa mu wie school we ne gina ho ma sex ni nya da bia Maa Akoma bi Akoma but no ani je ho me pa chan wono ne mema na wa fa ne nyina no de yin pa na wani je ne de ho me de say me ka sa de me ne wo be kan pa we too smart what you say ka chere me wo be ka sa de woni ne wo ho no de no ena na ne je ho me pa cha bo line na ne ba akoma me na fe yemra sister so eminim so ma me de na asem soma o ne yemra o ma me to me fa abaye yi oso ne nsa edi ne kogina pharmacy se wo mo ma ne dro no pharmacy nyin se no etiefo me twa me ho abasisi a enyi wa fidie no mfiri ha ti enementina Facebook WhatsApp Facebook name YouTube enementina enyi mfiri ha na ye basisi a achile se we gangalia the buta of the buta or say agule be sonne Mira, yes my dear. Ene dear. Kadi won bia kire. Fufu Akoma FM fufu party masa enyasam ketwakra ye betwa kontomwa anum kwan ne ya hwenam hey Akoma FM fufu party the biggest fufu party in Osakrom Bosso Juada 2nd of May 2022 na kaise free santieni biam mesi free wuntiachi die wo hia ne wayo a brana bedidi free sawte die wo hia ne wayo a fabra ne bedidi free Akoma FM fufu party Bosso ewa Akoma FM ye nimu haya Kumasi City Mall main gate rentwa nimu haya eno nti obia medidi kayo sawdo wayo eba Akoma FM fufu party 2nd May 2022 Petit free fufu Akoma FM fufu party masa enyasam ketwakra Akoma FM 87.9 Kumasi no bi amede asemato anim na aka chem zo obema be ma na unwia bia se nyinse ana me se yo mate nti o ma me dro ni se me no o de ma me edro se no pa chan o de ma me na me suru akire nti ma no nti me di ko fie na me kotuguye nti o fem na me ka chen san ma no na moja kakraba ana o se nyinse ne beba nti wo mu aba bo so me na mai ana me se nyinse ne mai yo na me ko me sa cheke ye wo ho ana o say o from mama abonamani nti o from mama abonamani na o mama se amra o mu krom wo kofi ase o doctor bi wono mo be ko na wakochirechire ma chense se ni se na asi nti ye ko kofi ase na o mama ye ko doctor ne ho ana doctor ne ma ye duro nti o ma ye duro na o say ye duro ne de hye ye katere mase nti o ma me duro na me de hye me ka o de me de hye me katere mase na me ka se duro yi de mami nyi na ebia me no ma wanhwa na de ebesi nya obi krom so na maba ana ma no madu ntimi tugui ana ye koka che doctor o ma me koka che doctor nse do na me no be nyinse na mo nti se be nde na o se bia me ye funu mu odin nti me nko me krom 3 days time ama on frem na ehwe de be me ba me be ma na mi ni so obesa nyinse no be ma na your friends ai your friend ya wan prachum what hene me pa cho wa prade adwuma be na wo ye
Odimate. Edin ben na edin pa ben no mudi ne mo no. Omo friend of fire. Of fire. Na we mean say wo say nyinsa no. To aso e. Nti mi ko mi krom na me say nyinsa no hwa ba na e ma fisi abusu me nyinsa hu. Nti o ma mi scan me fa ko hospital na me ko ready ebesi. Nti o ma me 100 cedis e ma me ko hospital. E de e ko check e. Ana me ko twa scan ye bibia. Nti o mo ka say boso me so bia me mra hospital. Boso me ne so ya me friend a sika bia ma hwe ma. Ti ma me mo na bo me san akopem say awo kam awo kwa me ya de me ko hospital ne friend say ni say awo kam you. Ana o say you na ya mo besia ne mfentu akanda de ebesi bia. Ya friend nkan chen. Ti me je bosia wo me nua ba akọ na me di ko tua e. Ti me di tua wie na ya ka chen say aboka 1.5 o. Ana o say wo be send diska. Nti de bo so me no send na ma me oh obi sika ne yakwaji o yesrew. Send this scan FMI no send mu 100 cedi. Be si na 50 cedi na kan dia ama. Nti wo yi na ni sa boso me miensa. Ana o ma me ba ho no. O ma me ba ho no de ne ma kakra bae. Ana o di 50 cedi kan no say akra ne ntu ni di Elizabeth. Ana o ma me ni je o no ko ne say. O di gubi paso na so de ye o de na no na kai. Si ntu ni di Elizabeth. Elizabeth o sinkremo ne na na ne ye nkremo ni Zafina. Yemfa nkremodi ne nka no yemfa ntom. Okay. Ana okoye. Nti okoye na ma me se ayi na wotwe bia mo nsande 50 cedis. Na wotwe no sande to aso mpire no. Efiri ya nti o mo nka biem saa. Akopem sa akora nya abusumi nsa na. Na mo ayeden na me frɛ be ma ne ka chen se. Ese akora no wa start ye didie nti wo mo me. Asema o ka chen se wanya adwuma. Nti ono kro oni die wo di. Nti mi ye din na me ka say ene edin na o ma me de aba na me mfa nto akwala ana o se me mfa nto na de mpa bia mfa nto na me de etu obi foforo no nipa kwara ne bo ame a ona na eto aduane ma akwara ne di eye bibia e ma akwara no nti akwara ne nya 1 year ya na ofre me ana o se akwara no o mpese me hwe ni bi ma na me se akwara nsa wo hwe no me fro se ma miniska o se woni bi nti akwara ne nya afe ne fa no e ho ma na me fre na me se ese me pese me sua adwuma nti me sra obo ame na fa me to adwuma me na ese me da me sister so nchen nti me sra han da ma me na me ntinem na me sister kunu na nche wo firi abrochire beba 1 million 1.5 no kura 300 amana ka 50 me pa try e dan sika no obenya me pa try nti me ya na me so ma me fa akura ni ko to school nti o ka chem se wonya adwuma na me friend papa ba ko one ne wa prade de to nanim se ni se na be mana ka chem no so onya adwuma no se ada na ya wu twa ntrosa na wo da bi okwa adwuma osore ahomache kwa adwuma ade nti na o ka chem so onya adwuma ana mfre na me se ade nti na atwa ntrosa onya adwuma bra wo ye adwuma o se nti nka bo so me ni manya 3 million na me save ni nka me fa ni nyina ma ni di ana me se na sa na wo ka nti ada me frɛ no no ma me ka sa wo fon so na o de me tum asa ma me kan sai hwɛ no wa hwɛ akora na onya ne hwɛ na akora ni enya mfie miensa o mba beten oba no o ma me ne kan me nyini o ma me friend say your friend ma Elizabeth nso te me pa to we ai Kofi ase ma Elizabeth hwe me nyini se Elizabeth your ba no na kan o friend ba ni se akora o beka me hwe na boso me mfie miensa o mba beten o friend ba ni kora o beka oh me wo na ya kaka na onya 2 years Mese na watch bia on Sunday akura ni ska 70 cedi no fa me nkoto adwuma se minim sister na da ni sister ni kunu so free akwantu mu ba on han dan ma me ni akura ne nso ne yentinem on han dan ma akura ne ntinem na so on han dan ma woni akura ne ntinem me ni akura no me pacho wo boy me pacho an wo kunu me pacho ba woni ha no awen o akura enti so wo han dan ma woni akura ne tremu a be ma ne ba obeba abeda hene me pacho no wo ne dan me pacho wo ware yenyi dan ne frim me pacho Akoma FM oh yeah because se say no woni na wie o munya ye woni apratwum se bajaye me pacho obi ampa no yonko biem obi akwakofa ne de and now you who catch ye say woni be ma na tie won kan che kra se be ma na tukwai ye tutuma no a eya mu hwe ye o ne ye tie no woni be ma na tie ya wone woda be ma foforo ya woni no adeti atwam enko han dan ma na wo current be ma na o medamu ana enti me ni akura ne nko ana bede one na be ma ne ba medan me pacho me so no wone dan Akoma FM enti be ma ne ma hoda
etie for minim na we dia me judge semra na wo mo meka bi but me de me ye twa dan nim edan no ye twam de atoso mienu adwuma sua die enti na wo ma nkoso adwuma but o ma me mo say one manyem na wa fi me papa bia nti wo mo meje school ma betena o de omo mu ni ska mo de me kwato adwuma nti won fa me nkoso o ma wo jai school ana mo mienu na mo jai school but o emi wo no wie ni na wono na ma wo jai school but o yan wono me ba ya kokro mu ama na ya mode ma me catch the whole world na ma me catch the whole world wo school wo say me hu be ma no na me pe no enti wo di wo school no to nchen e na wo kodi sabe ati for mo fanche me ne mpani for mo e na akodi kote now me ka bi ma no obaye de wo so wo ye de part of us so let yen can and crunch the whole world what for so na no die woni ne twempra wa bra na wa adwene da ho mebua enti wa sa bra no wa hu no se na wo school be sai am wa betre fia wo no awie school pepa so msiande no nyanwie no wo nyanwie but na wo pese awie school pepa so e na akoda ho so no wona e na aka che me se na wo pe no na mo pese da achi bi no mo tena na mo be wo mo be ware afei dia ba ya mo se mo ba na mo aka say na wo mo asai mi school wo se wo pe no wan pani a sister enka wo de Akoma bedi wachi mo ntwa me na wo kan bibi wo bibi ka twam na me nko me fam story na wo ye ikura na se me nwa no wa nya wo wa na wo ka che me nwa wo bro 40 cedis ka che me nwa no se wa wale wo nu kru nete ndes wo be ye den o friend ka chen so wa do nu ku me pepa cho frame no busam se me won ana ka chen so wa do nu ku me me kan chen man kan chen se ma wa busam se me ni na jana am se o se adem ne ba ma fo front it we ma Saturday no wa bo mi nwa ibio se me nwa no Tuesday no wa bo mi nwa no dwa se wo yisika to adwane di e wa abonten na se wo yisika mo ba bia wa abonten e to adwane di ensuo ni ku no ni Sunday no na wo yi edi na the boy enye na the boy wo bo dua ne sai me ka tira se wo yisika to adwane na e ba ne wo na ekom di ne wo su ne wo yisika ko to adwane di a mi bo kura bi din se adwuma ba na aye pepa cho me nya adwu enti be ma no asodie ni nyina agu be ma ne so krofo na ewo kwa ho ton pan no enkrofo na agi nsuo ne drink so wo ma pampa mu no mo to no mo ntwe me ba che Akoma 87.9 ma kwa mu nsem me pa cho mo ntwe ye wase o ye ba sese a na mo ntwe na second story ntrase ma me be ma pa cho be jedwa Akoma 87.9 the rich here the job you do rich here Akoma 87.9 sometimes here na Akoma here ya rocket clinic limited o mo na de pakum capsules abedwa so pakum capsules what the abent me say what da wo ye be ma na be me wu do brada wuntumi no efoni so ya wo hia pakum eno ye mema nkwa de Janikio 442 ye ma ne dia wo hwere akoso Akoma mu na gensrepe agye mpataku wo nya Janikio 442 wo ba fasiesi honom na entumi mu ansisi akoso Akoma no ven capsules VNE eno so ebo support wo prostate na junso twam yade bia beko medforgin capsules nso bo ama moja dia afrisane ye nipaduanum acute pains ebeko wo da na dwa wontumi na arthritis ebeko me se wada mo ye adwumade ni na no mo hye ne so ema me se mo beto medforgin capsules ne bi na tumi aboamo Rocket Clinic Limited Akoma say Alaba Abu Station when school house edition mo frayen e was 0244 18 3230 0244 18 3230 Poshia me pache wo mani bra bre no ma me mani bra me so na wiai what do you feel saying pacha me 20 years 20 years and na obanie pacha obanu so anya san me bana anya 8 months aboso me nwotwe pacha yo awia ye tie wa asem a wo de ba ye awia de boko ma se ma me de ba ye nyina ne se me hia be ma bi na be ma ne ba se o pese oni me twempo e na oba fie ma wo fo no agitu no si o ti ye na ye tie ho ase o ha no sa bai
no say obebo kokoko ana mi si o da bi on de on che mi su adwuma nti o mani nya kakra mi su adwuma wi a na wabebo kokoko no si o o ti asi Akoma FM o ha na ni sembai na mo frɛ bema na bema na si o ya on ye nti o je atu no si o mo frɛ no ono so ji tu na bai na mo ka che ni se ye mamra ni se oba nyuma ye njinsa nti de wo sa wo ye ni se wo de twa 5 million na fabra o si debi se 5 million obetua de a ana wanyanko enu nti wode mebusafo no manyina to blacklist wan fi obia se 5 million obetua na wasa be ene onye enu se medidio se meden o se ono de onima ne se so ba nyuma e pam no every na ebusafo pam no de ne ko be ma ho na one be ma na ko bobra na be ma me se debi so on hwe media obejeme na hwe na ma me jeme na hwe me a me nyisem no wan hwe me na minyum ye me ko won antenatal na de se me ko hospital ya otua hospital sikan by se media o ga se manem onyim no wan hwe but wo kwant interview mo se na zabre no awo na minyan minyumna me ko hospital no mami hospital mami eduane sika ba antenatal sika de otua ba me wuwie no no ane beyi me ndokwane da so didimu a minim de ya na bisi da bi ne sa de a mi ankasa me kwa akotena be ma no ho ina be ma no ahwem ti me kotena be ma no be 3 days ana me bae ne tina no 3 days me ma me say I didn't na me say be ma ni na si de na me kotena be 3 days ni ma me ba ti me bae no edane ntokwa na ma me ekosama no ayefie o sama no ayefie na o bae ono so wanya abutera no so dwane free kroma be 4 months ni o sa bae am san ne chambe hese ne ba no ho ti san ana se ne ba no didi ana o eden wan san fi bio na me dia ba se msiro ma mo mbo amena sisi a o sa bae o ka chem se ntokwa no ameno nya de obetimi bentimi nya be ma memfa anti me bae me sire se Akoma FM mo mbo ame na mejuma sika no o san fa mi she mejuma na ne ba no on hwa ne ba no anu pe na mi hia ho no okay enti adwuma be na usia pacho na misua tela adepam pacho na wasua be mfie se ansa akohia no 1 year na oka so ohia wo no oka so okobọ kokoko pacho na oka che ne se de pacho mo ka che se na misua dwuma misua dwuma nti on twen na wutumi twen ye pacho debi wutumi twen ye pacho debi wusu be ma no ehu wase ope okay what you see ekoso okoti wuchinsa wo se wo ma wo nsua dwuma ne nwie but wo so wantumi antwen se wo besua wi ansa wo ne nada mebua pacho be me be ware wo se be ma menware mi o twen me na emome na obeda egurade nyakopon na wo de no kwachi a wo maame mo no maame mo nso ti ase so wo nware wo pacho debi amuso di tunenim se misua dwuma ti se amun twen misua medwuma wi a na haba me metene se wo kwa wo maame mo nso ti ase se wone wontra matwere kwa da ha nti menim di nti a sesen but wo maame wa ha o wa ha de anya de bema madam papa wonya chancha hene isu jije dem obeya bonama ne wo de ne sen me ba to tuan kasa mentini ba ndi o kana mepe me tonsio cho babi one day na ni papa boja papa na wa ba mentense o a baby enti o de be mami me pe o no ankasa o be boa mi boja papa no wase de en o se o a baby enti o de be mami me pe
ono kasa be bo me ne wara kwara no ba wa bo me amane se akwara no osua adwuma ba me pe a me hwe no dwumem sometimes papa no kasa Akoma 87.9 ya bibia ma nimba no is a chop money de minyambia na pa ma no papa no kasa osma me se me ko omufie ne me mba mane mami no na ma ko mami no kasa onso wa di atum sometimes na me ko omufie na me discuss mami no kasa insan sometimes onwan kasa osma ne ma no se on ba me ho ne o meje posha choboni no de me nyambia me de ma omu de ko ya ko yerin kakra papa no kasa osan be mention say me pacha mama je phone no na me nya bremiti asem no ye pa mama friend ma tema so papa no kasa wa o say mento ensemble me mboko no o se mento stamps mienu du bonnet baako akpete shimienu eno tenta sefa togoni yenga papa no so o ye togoni mami kura o ye togoni ene meru so o ye togoni one wo yere na me ko peska na makoto nsanyina ne me ko papa no nchen na o se me nsuma me busianfo no mbe fi no de nsambla omu koy omu de bibia koy enti minim de si na no mi akasa me nkoyo ba wa busianfo na de nsar koy na wa wo ko ware ya wa nko bi ya papa no kasa na wa ka me say me badis me busianfo kwa na ohia na ofie ohia wa busuafo nkwa wo fi wo de wo ohia na da togo for sana mo ware ayo Akoma FM no me ni yensi me busuafo musamba back na mo ka tell me say nsano omunji ada ntina owanji esanya mana otoko yina wo bo kasan now almost 2.8 na wo mo de koy wo mo so mo nye okay ba ma ho me so yanko ma yanko na me tie now me busa fo musa baksi nsano mo omanji de nensi omba manensi me no o se osu adwuma enti me ntwe no osu awia ne me pansam ma satam nyina mian kasa ne hwe posha adwuma mami no kasa we papa no ni papa we say mia ne hwe ni ba no odwume posha kura we ma me pa cho oba ne be ma omu na nche de enyisem ni omu de nsano ma e ma obusuafo koy tam na mu koy papa no oyi akpeteshi baku ne wasan yo 1000 CFA or 10,000 de engine wa use sade no o say one jide ne ban free mensan men chua so ne me hwe no dwumem oba no we media to yi apetition and we yi 1000 sefa every scanning pachwan enti papa no kasa was mention say men hwe ne ba no me so my chua so a hwe ne ba no nyinsem ne mbai no was from back say this year ohun say posha wonyam when is had me say
mia no ojiji scan di free wo no na say ka when na nkwa yes ade me ba minim se na wo so bisa no o se ni blabi wo asanti be kwai se ye nkon ne ho Akoma me busi afọ mu koi no papa no kasa mas be ma no wa san frère ni blancer ye ba on dit 5 million o ye ho 5 million escabe no papa no wa ka chere me say 5 million no no na was spend Odeya contract ma nimbano jimi. Odeya de hein? Contract was sign contract ma nimbano jimi. Was sign contract ya ma ne ba Porsche wa jimi. Enti ono ensa na mode wabusuafo no e de ba baji na ware no wanye. Wayi apetese no mom no no pe. E na wayi 10,000 sefa. And where you were your son said to 5 million. Aha. Never say, papa. Sisi akura ban on him. Okay, saskar me tua ba nyamutre mami. Me hwe o ba no. Ko pinse wo we baby adwuma. Da bi no akura ne mi biansa. Okay. De bia entokwa me odumemwa de papa no wase bi enti no de ntokwa e be hia wo o se sa 5 million no dis me tua ansa na ne ba me tua de be si oh papa nyamutre ma sisi akura mini cap Winnie cap nyabutre ma minisika Winnie capre ba me ba cho sika because you mini cap ga be say na cap de be mu be sika no me betu ba nyabutre ma mi one day na me o jumem na papa no be obedi mianga me ton siu o jumem na Porsche na akon papa ho yene kwaso no papa no say wakati na ban say ko okunu no ko je o chop money no ne ma Porsche bla no miska no papa no wa jua kura say di yene ma friend ne ba no na o sero o bebo masim tai papa na be sho wase be sho wasu man ka hwi o be bo wasu patwan ne ma din osan ko sa no wasan ba ne wodin san awu minim say papa dia den si ba na no wasade ne sa be wo wani papa fo be twa waso wie ya no anya na papa no wafa wo fo pa man kan hwi ne ma ye di sa de no basila ntokwa ne kostro ntokwa ne kostro that's say nya Porsche ne no ko but Porsche papa na ne wo ko bachwan Eden wasiti mi hwa wani so eya samo hunu wako fa ba boni ana ba na no me hwa ne obeso be ko win miankasa ne de ko win wana na no yiri ko win patwan miankasa ne de ko but wo wonyim na wonhwe no ana Porsche ameboa patwan wo so wonyim no wonhwe enso be ma kantin kadi wachi ni ko win maternity Akoma de ko na woman iska Porsche oso wonyim no na wonhwe no mam me patcho me mano ska 2 times ne wakaro say onje die nti onje na o say ne busian for say me mano ska manage manage okay
Sana o kai. Portia. Adena wa scan one year. Now stand you see a case. No mami scan sana. No mami scan. Wa moska da wa ka cho ma no papa say men ni sika. But no mami scan. O mami scan e chire sana. Me mami be kan. O se kan no kre. No mami scan e chire na mami be kan. Mami be ka chene say on e wo me. Nti say wan hwe me ani bade wa say o hwe no ansa na odi sika ma me na me say o ma me sika na tam we na ba be ma me sika ene fa usika okay ene fa usika wonye wonso kwaya yesam say ene fa usika wonso sika we hia a beggar with a choice ohia ni anokoko onye doctor mame mo ha yeah na pom to say okay doc ene yan kwai go fine e be che otiefo last week e buy na be ka menstrual disorders na yewie no ene obi frɛ radio ba ko bi so edi ho adanse so the menses na ma influencia onum grow fine no no cap ni half kra ena menses ni bae enti ene grow fine na short okrom ti misra wo kɔ na grow fine ho a ento ba ko ntomienu enum no wato se de be ye beboa na na de sua no ye de fa yare bi a yemu no a haye bebre loss of appetite wanumu atu a wontimi didi ofi say normal yare papa won say wa friends come di wa na ho wo so na ho ye obasabasa saa na yare so ebo wa ho timi ye obasabasa very good loss of appetite yare onu aka say yare e no san yare be 90% symptoms wohwe malaria ye wa wanumu to oba o menses ye ya otimi wanumu to wo yam ye wo ya wanumu to ni nyina kire say haw etimi sraw so onwu si wanu mato a menkotwa bi enidi na yare no solve ye hwe grow farm ojedro nanom me the number ni tudwa e wi a ni a chirichirem 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Marco nipadua na Yankopon boye no ono a de ade bi ahyemu efe ni immune system ekutia yare bi ebewuram yes enti ansa na yare ewura nipadua no wunhu enti yise bibi bon kaye enti nipadua no ebeto efrense hormone bi ana efrense what do call it chemical bi agum cytokines agum na abo immune system na mane se yare bi abie awura mu okay na immune system ni ba no obehwe yare no no ahwe ahoden a ewo mu nutrients ewo mu so obetimi di akontokwa na very good ansa na wabo adwen na mane na adwen na ka kire ne se kontokwa no itwa nipadua no best start se oni adwen na afrese oni yare na eko na ntokwa no mu a no ho se yare no emu ayeden no asan abo adwen na mane enti yemfa malaria enye example se malaria mu awura mu plasmoles ni wura mu plasmodium ni wura mu na wo tum kosua ni wie no mba mu jamba ye yare a wo ho abem se ho ye obasabasa ni wanum ato malaria sa very good de chewa ni se wo nipadua no adwen na ka kire no mo susu hu ahu se ahoden nu ewo mu ne sua na ahoden nu ewo mu na enu na nipadua no ba bi eyusu enu bi na ode ye maduane enu na ode bo ni prepre enu na ode kasa enu na ode nante nti adwen ne hwede enye necessary nti de enye necessary ne ye aduane na wo yam no nti wo se wo to wanum okay omu wanum to se de be ya onfa aduane bia ngum enkofa o haw bia mre nipadua se de be o metimi akontokwa no nti egusu a ekonoa na ohwe no ntimi a na wasan abo adwen na mane o se fafie ma no to nose ya gunu mo bo se obofron no akofe o yi aduane ewo mu na firi mu se de be ya hoden aka no obetimi di akontokwa no obo se otimi sore no akofe no aba no asore no akofe no waka kire adwen se da bi nipa na wo yusu ya hoden ne de nante enti wa hwe ye be kakra de nya hoden fanko to be ho be kwa kofi ba kwa hwe kwa otimi firi ba bi akofe ni ba ye no abubugu ho de kire wa ne se wo hia nutrients ne wo mu esua ahoɔden nipadua ne hia de akono esua enti ne ato anumtuo de agu so no enti wanumtuo yare de nipadua ne kasa kyerewa ne se hwehwe grow farm ogedro no se de be ya obenom ne nam se yedi koko na ayenti e ma the necessary vitamins e de ma immune system no e ma ne de kon yare enti mre bia bonso wani so biri no mako obenom grow farm ogedro no se de be ya enkofa yare mra woni na mawia so ye adwuma
Enfifre na efiu na hoɔden no na efiu mu no men twɛn nyare ansa hwehwɛ growth farm agyaduro nanom wonso akoma ebo peri da bia meka woni padua no wohiam afransan emoja pompi wonya bi emoja no nso na nutrients ne wɔ no na nutrients ne kɔfom ti hwehwɛ growth farm agyaduro nanom sɛ de be ya bibia be kama wo ho na ho sɛ wonsa no na ayo titiriti yare hwehwɛ growth farm agyaduro no nanom enya nanse na achi dabi wo nutrients kɔfom cholesterol raw system nim anhwɛ yɛ the pressure any stroke bebrew ene adansi dia ba ama wo nom growth farm no wo mu anom sɛ titiriti no nyame adom ni nyina ejai ene wo mu nya stroke dadem wo nom growth farm agyaduro no titiri ne kɔ wonya stroke no anhwɛ ne yɛ stroke no abɛsan de wakɔ hwehwɛ growth farm agyaduro nanom otu ase twetwon ma me ne papa yare kase no growth farm agyaduro no se de be ya bibia be kama sciatic pain wo ho na wo so waposo ni waposo ye wo ya kankan se wanya malaria bo so waposo nyina yedo ni padua no na ama se de be ya untimi nsori na nutrients wo mu ni so timre bia nutrients wo mu be kitua bia no waposo ye wo ya ba bia mo jan fa yie bia no waposo be wo ya hwe growth farm agyaduro se de be ya bibia be kama edura na dwuna untimi na dura na dwuna untimi na kyese moja wo adwem ekofom hwe growth farm agyaduro no nanom se de be ya bibia be kama se de e kana aduane si wo na untimi ni de yare hwe growth farm agyaduro no men konkotwa bi na fa ni di na so vo yare no na yade no wo ho yare no wo ho na bon kaye sa hoɔden wo mu sa na ntɔkɔ na woni padua ne kono wontimi enya petahye ntɔkwa tikɔ hwɛ growth farm agyaduro no se de be ya bibia be kama yenua ma nyame adom menstrual disorders ene de omu na eto aduro ne mayen hwɛ growth farm agyaduro no na nonom se de be ya bibia be kama consequences so se doctor ka se menstrual disorders ya bi okra de mma se de okra bi o de ba na atwa bi totot bi wo ha ba nansa bi wo amfie num na mma amfie dunum nyame adom obi se mfie nsia onum aduro ne half aba hwehwɛ growth farm agyaduro no obi sɛ de no ba entwa hwehwɛ growth farm agyaduro nanom obi de ba obone nsa no ontimi mma adwuma ontimi kasa obi frɛ me na yasi twa no me se no growth farm agyaduro no onom ya nwumra na frɛ me doc nyame nhyiraw ene de empire bomaye na de kɔ akyire no growth farm agyaduro nse de bia be kama infections no growth farm agyaduro na ebekɔ empompo bobo na epai pompo bobo na epai a nyame adom no growth farm agyaduro na nyina be kama obi dware wi a gise wode afin dwene ho yare mojam hwehwɛ growth farm agyaduro no se de be ya bibia be kama nyame adom na growth farm bia obefa bia no obenya growth farm agyaduro ni bia to ukotu sesiwo a mesrew ento baako na asoto enum tokosi ho na num kakra se de be ya bibia be kama mo se mo nto baako mo nto num Sanatie ene growth farm abato wo store bia mesrew ene growth farm amanfo hia hwehwɛ growth farm agyaduro no to se de be ya bibia be kama emerenti ba bia benya bia to no ye de tudwa ne ato adwumadie ne so 0244 Fred Doctor 59 65 32 0244 59 65 32 obuasi ubenya biato e was smart heba ma Doris wasin fosu Hillside e won kokko Gapsi Pharmacy e wo Kuforedua achimodafo nyina Kwatwumasi store sunwaifo obekọ Cap heba anka lai ho benya bi moze ho e ho so benya bi akọ obenya bi ato domase sunwan obenya biato tachima fo nyina ko abibido depo tachima hia himfie ho opposite wa obenya growth farm agyaduro na to brekum fo nko supreme herba and Dr. Clement wo station wa obenya bi go so fo nyina ko Linda e wo station wa jo para e obechem o kanshi fo misra mu nyina akra fo nyina mu ko kanshi case work herba and Atinatech obenya growth farm agyaduro na to asama fo nyina ko Ekus Kaswa for enko dependable ubenya growth farm Detus International ubenya growth farm agyaduro ni biato takrade for AMS nyame adom aduro ne yade biaba nti esremu mu nyina takrade moko AMS wa ubenya bi Cape for enko boachi ansa na pena wo so waduru asa nyame yadom Monday yade waduru ba nti Cape for e ka kire mankasimfo nyina ko Gift Herba ubenya bi ewo a friend say Suasia station ubenya bi wo ho sa na wokọ a friend say Asanko umbenya bi wa masem heba ho nyina umbenya bi takwafo nko owas na bogoso mu nyina ko unique heba tamalefo nko alaji COP ho nyina umbenya growth farm agyaduro ni bi ato na se de e ka no wanum ato emfa ni agro enkotwa bi
nonum grow farm magedro no na de ekire wa ne se wa ho de nu a ewo mu no asa enti nipadua ne ntimi nko sa ntokwa no enti wo hia grow farm magedro no no ato no ano Volta o frɛ ya be kire ba bia obenya bia to se de ka for more voter region number mu benya be ye be kire mo ma ko ye de yan ya kase ye koko na ye grow farm anom aye se de be ya ononom a beboa ama won sa ye otitiriti edura na dwa wontimi na honam ye o ye nyina ebekɔ ye de number ni tudwa emre na ye mre 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Marco ye ka kire Porsche say asam de ye waka no atiefo no ye nte nti won kan dindindin won kan dindindin ma ye ni ati sanete Yamisha doctor Yamiya dumada sene amen okay enti yensamre na asam no de waka no de me say me ma fa ma so a na chasa medim metie ne yie papa na mukoye no Porsche wan na no waka sembi Porsche maame wo bra Porsche ene wo beda no like ushia no ne papa no ade ne ma wo no fa na wo de Porsche akoda wo ti ase ba bia na wo de ne koda anyinsen wonye mo me fie me kasagu bra wanim na ho ne hia me ada ba kasem wo fie wo dem okay wo dan no empasim what the America no empa ye da so no ebi si ho oh ebi wo ho Porsche ena no se wo se wo papa mo akọ eso wo metwe ampata de bi because mo mama mre no se wo do oba to fom fom be fom na wo fa no a mu chiri una wo so no so de wo to fom ena fa wo ntu ye so wo me ya amamre meboa me pacho kan sam no na won ti bi me kan won ti ade na si ya wo papa mo so wo metwe ska no me ya amamre pacho na no de me ka se minim de na me bo na no de na me nim kasagu afidie ni mame na no de me nim bai ahyase no ahyase me ne ko hia na e koda o fom baby mukoda fom baby Porsche anya ono no wani ha me wo yesa me so mani ba hara mo baby asa de wani ha o posa wani ye di komo sister mama me pacha o je no kwa ni mu ho na ye no dende yenko kan samne mama ntie anya ono no ho no ka sinti yenko no ho bai na mebusa fo hwemiti me ye ma je se menko ana ekoya no mokoye de yen wo mokoy sister mani abre me pacha so when you serious and then me peta me mama me ya me kasa me no koda o masalachi wo baby form masalachi form baembe masalachi ya bontene so abontene pachan mokoda ya wa abontene pachan Akoma edi akono bra madam bra be you know mokoda ya wa abontene pachan ayaka abontene sen kire me varanda bio varanda bra wani varanda bi wo hene masalasi minim na bosse ko bobe anajo 8 o'clock to 9 o'clock eni pani ho ena munya ntoboase ye ekwo mo ho ewo bi varanda so edi akono nko me pa cho sabre na adedere Porsche pacho debi endedere na yede na endedere wa akoda varanda so pacho pacho debi o wona do asamba nya bra ye nti se wonya ready a meti fon so wan hwa na o madwa me pacho wo varanda so wo bi fi animu pacho ye ben masarachi pacho 8 o'clock be 8 ko pacho no obi ani ho pacho debi wo bi antwam ho e ho ye new site pacho you Berman Leonard madam Leonard
Wo bi veranda so na woni wo ba akodae. Na wo dem ho ye dey. Patrona aka se mindi ne chinko. Na msi dabi, mabusa fo ba hwehwe minti msira na mama ko na osi dabi. Menti de wo. Na osi mindi ne chinko, enko fie. Ana msi dabi. Mabusa fo ba hwehwe minti me pese eyesa na me mama ne papa mu na mba kuntino. Awsa msasa mechi na mkofi. Na osi dabi se saade ya na enya no wahaya. Ohono mo. Nti baby ana mo kasa ko baby ana mo duru na. Na mo ye no wo ho a. Enti mo mi go fufu na mo no mo ho nkwan. Muni musa mo ma me ti e menya bra. Enti veranda no ye de woto so ana wo de ukunturu ho. Pacho ye de meto so. Wo de woto veranda no so. We say ya na no de. Wo chawo. Ntwe me. Akora bo ne na me de anyini. Wo de woto ho ana wo de dai ya. Pacho de me dai. Aya. Pacho. Bra. Wudu obi ba ko bo obi ba so niam wo obi veranda so. Bra. Me pacho ke ka wunsem ye ma ayi ni mpiemu sese ya. Ma ni mpiemu na ma ni mpiemu a me bo me nsa no se obi veranda so no oba akoda. Me bo me nsa no na wo nkonkoda wo dem. Wo bedem asokwa. Wo bi veranda so e na wo no obi be akoda. Na me pini wanim na kasa gumu ye. Na mi so minim se e kan se mra se minim wonim se ye de yin se mra se yenda fom mu be ku mi awia yo wonim se echi enye wo mo amamre na wo wiase a wo ba ye wo se wo twetwa ma nkrofo de obi veranda so pay tabu be ma mani abre wonim but wo twam aya wo hunu se nkrofo de obi de obi veranda so wo mo yo me pacho wedding fie sen 30 years 30 years ya wadie watwam obi veranda so hunu so obi de obi da ho no wa fa no pay nti ade na yes ah Leonard udin ya me de pa Leonard ade na yes ah Akoma FM a bad mistake and I found obi veranda so oh there be Leonard unsha enwusuti usuti omo amutie radio omonte agise omo hwe Facebook live YouTube live any TV no mbe hunu se wo ka a bad mistake na no obi bada okay eno your first time ana wone ne da anana ebia wa bafia ma wone na da wa befi wa Portia no your first time I wone ne hia okay na okay enti ye dan ena wa wo 40 se wo de wo koda veranda so Pacho na ma wo fo so ko se okwa na de na wo so ko ti sa asem se me ba be ade na oba be ni so wan frame mama mba anya ade amewo awu afa me ho nti ji so frame ba nti o frame na me kra na me pesa me ko na o ti kinchina ya wasa me ba na me se dabi na o se ade na we akwa ye ni so mamba enye yi e bia oba hwere me nti o sa me ba na me koy na mo ka kire me na msiyo na mo frɛ be man se on de okwa asoro ye Kristo nti onya ade obetin sika edi akasa odi be sa anyoma no na man baasa enti okwa sorry ban Roman good enti Roman no enya bone eye bone se wadi bone na akwaya mamre meboa but enya bone se wo kofo obi ba e wo veranda so petem enya bone bone na anya se wadi bone na wi ato so na yini nyina free way ada na woni omo papa echi na mo nkoya mamre no emfa free ho Leonard ma maybe say wo me pacho what preneche minti wo kasa ne ye wo ne wo form ti be ne mame eye bone wo Roman say wo be di bone na be kwa correct but anya bone say wo minimum say ye bone wo asori nim na sabe na woni no sabe na ne kwada veranda so no na woni na jai na wa ye ne ho ade pacho da bi na eno so nya bone say wo nyoba ho ade na woni na twempra wo Roman bone okay ena nya we hunu say ye bone say woni oba be da bontere wo bi veranda so
ɛnde anya bɔne bɔne na ɛne ade nti na ya wiansa na mo se bɔne oh nti bra bɛma no sɔre yɛ no deɛ wahunu sɛ ɛyɛ bɔne aho Leonard wadi nyambrasem woni Portia modi nyambrasem obi veranda so musio abontin petem obi yantwam wo ho bajo da bi mo anya no obi mpomachi veranda na ni obi mpomachi ba adiasa na adiasa na wutumi ye na veranda so ma ho ba abontin sister enti won so na ye the veranda so bajo da bi hey Akoma 87.9 FM adana won show ba ma me bacho tam na Porsche wo dia tobo ba do be show ba bacho an say dia beto yensem Porsche ma me po wo papa pe wo be show ba bacho an mo de na ba wiase veranda mu dia no na mo de nyim we no ana bacho da bi after veranda mu dia mo ye foforo to so na ayi Porsche ma me why wanim ayi wo ba no no osua adwuma na okunu no ogigi ne ho sika die na wonim de bo ni kan enya nukuru wa tiase wa anyi sika ni wo be ma yi nsam da be ma yi wo e ma wo sika da Porsche ma me be ma no o ma wo sika da mama se boy be hwe nyamie kasa gum ma me akenukura se me abegina no so bisa ne sika so ma Mr. so no be hwe enya nturo bi no be twa to me so a wa akura me na me ni twa edwuma wo ba ye me ka je sa akura ni su edwuma enfi one nanti a usu o enye se bia me boni so na wo pese wo wale akura nti a wo be fi na me se de akura me na me ni ko twa edwuma ewiase wan su edwuma wan ko school a ebre enti me pese wo be se me ba ni life am pe bitina o se de bi enye ni boni so onu ni se enye ntoro na be twa ampene no nanti ya me be me ni twa edwuma edu Friday Saturday obefie Sunday no akwa echima na eja mama ni chop money so mfa nko mebo na ukuna nka kire wo se wo gigi abranti la na enye nukure na oka me enye nukure na oka mbra mama enye nukure na oka sometimes ya sam e na opedi aka na asem enye nukure na oka de biara no enye nukure na oka me hoye tumem no na mu de ska koy anokro mama so be mama kan anokro na me di me ba kotu edwe oba na me ba ni su edwumo mi ana ya me be na enti akra ni say sisi ano wa je bibie wa je ni kura na o ka se me nkata woni twa ntro ntumi so se me hwe no nkata woni twa ntro ntumi so yona dey mama mi kan Dabi wo mu die ne ya o twa ntro de o kan enya no me twa ntro bia me pa choma ma ni etie ni se me ba no mi ana mi ni oba na kula ni su enti choma edu Saturday a na kula nkola 4 edu Saturday a me ba be ma sem ti am yi ni free ade ni ko tank to straight man wo take oda ho nti week no aba no abeboa me mama ni chop money tu ba na me ka chro say me ba na adwuma de hu hia me bi say village one me ma sem ye ti na ma mi ni free ode anokura me ma sem me ma no mo ha adwe nti me mpesa na so o be fi o pesa o be wale na me say okay me ba no twen say o pesa o be wale ndi ama ni so de adwuma pon no me ana me ni ma de ko twa adwuma twen no pon no oni ni ehihia no wa be de ti se mani nye mani kwechima no kwechima ma me mani chop mono wa be kan kire me ban se mani kwechima so no be kan kura so be ka se mi meji ni se mu skedia mani nkata ni mani nkata ni enchantro ensimi ni me yedmo be on mante be on sometimes se mu pe enko no me yedma ni wu wansa na me di ban ko to edmo mu mani nkata ni enchantro ntumi so onwa kasa osman ba no mu be edwuma no omujiska no mu de komano ba peso obeka mimi besemeka krati kata woni be chantro ensimi so mama me
me ba na du week oba no abe ejuma na maye enti woni ni nsem sika da bra no no oba na twempra no we ni nsem sika e ona bi san sem aba no abe bi san sika mami ya baba sem aba no abe bi san se na mi sika o ma mi sika so obe kan no kure nye ntro no obe twesi mi so a o hwe nyame anim no kan no kure mi sem bi ma na ntia be na nim so o ma mi sika enu kure bi sika me nsuma obi mama min so bia ma ne hwe nyame anim ntwa ntro nsi busumu ba on pesa be kan ya be no o ye pa mimi pesa me kan kure mimi pesa me kan kure je ma ye bia da be na mi ma suma se me diska o maka nyina da be na mi ma suma o be fa me ba nfie senie da be na ma na cha ba o se ma miska na mi fa ntedua na na emu nye ma fa nye se da me ma na cha ba ho be diska o hoda enchantro nsimi so ka ne na ukuru ka nyanya ne ni enchantro ma nyanya ne enchantro nsimi so ne kunu se ne kunu suso o ya we say sometimes o just come afna me hu se kan kura nkasa o ya we kan kura hu ya se 21st clinic sciatica expert in tiadaworo mabomode na kwai na yen hwaw ne tutu sciatica yade ne yade nka ye nyina se emfa ma o efidie akasia bibidre de be ma machine de beto so nyina no 21st clinic be hwa de man kra do me market video dan mo kumase o de bresho overseas uta for radio ye ne sinyane tachi ma go so ne se hwefra yen I was 0540311311 0540311311 na just say 21st na yaje wo so ene ti sha ne so ema me na time heba me sha so da malaria do tatahwe enu to obi anya malaria time heba KJ back capsules e bisumi system chemical ne heba shop anya na friend 0244417669 0244417669 ayiko seasoning powder me say what da ayiko beef seasoning powder no na twinem dwanama ponche na first time jollof no seasoning powder fagu jollof ne mo stew dia no fagu stew ne mo stew seasoning powder mesiu yede wo benya bu adwane supermarket bia mo frɛ Ellen Spice e was 0244 160750 0244 160750 buy bar center eno mpene nkase mo ayere semo expert eno nti wonhunu obi a wabubu agu na obi a wanya stroke a fa ne ko buy bar center edam ene efam yade ye stomach ulcer no efam yade epilepsy ni nyina wo ko a achefo betro se yade bia dru ho a wodutu ate age eni yade pe eno nti ko kumase atonso agogo agro hospital no wotema community 16 la shibi ya ben Bowers Club fraction 4 bar I was 0244 083482 0244 083482 na yenye wo so papa so we facility an alternative medical center where ya wafo na mo pema me se wada wo ne ba mo nko zawe be ma ho nkoma from zawe wo be ma no emu ayemre udo branda ovarian cyst fibroid eye zawe facility an alternative medical center wa nkɔ ho a wa ye ho ye wo pharmacy ho a enu eye very effective and a hye ho be enu ti bomode a ne ma wo sa ma kɔ na yen hwo ne ma wuro ni bi zawe facility ye wadenta new side ye ben Caf International School Adenta Pantai Road Odoko Taranzo ye ben Nicolisi Hotel friend 0205 363614 0205 363614 Pastor Julius mame mu akwaba amejoso mame na akwaba wie no quick credit se bo modia na beje bosia fa wo Ghana card pebra quick credit na beje bosia only Ghana card do hia no na beje fryer no 0596 920833 0596 920833 na nekwa kwaba na ma any TCL electronics says a whoop world class television air conditioners washing machines fridges ne freezers here TCL electronics bra na ebegine papa friend 0546 258047 0546 258047 evangelist mamemu akwaba yeah now okay Pastor Julius ma yeni kan Esther ejewa na fe yaw Esther ejewa ne first story no I'm pretty and the first story no okay me chia Ocean of Faith Temple for Hanama Kokobe na watwe me no mo na ehwe bom revival kese ma first story no no about betwatwa ntro mani anya no kra questions be bro and intro be bre no questions be bro ubusa na utim say odan te say Sunday ya wajisika just Sunday ya nka oba kaka say oh Sunday kura me jisika oh
nanke yɛbɛka ho asɛm yɛhu sɛ na nipa no ma osika ada na wotwa ntɔ sɛ ɔnhwɛw nipa no hyɛw ada na woba bɛtwa ntɔ sɛ ɔnhwɛw mama yɛbɛsrɛ maa no hwɛ ayɛ sɛ Ghanafoɔ ma no ayɛ sɛ wonya no ne kɔda baako pɛ wayɛ ade so ade ama wo da ma da ma me a me ne wobɛkyea yɛm bia adwuma ma me fa me kɔto adwuma m ade obi ba wiase ma mo anaa sɛbi mpredua sa ɛna no kora woba bɛgye ho adwuma bɛgye ho ɛdan no sɛbi wo amfili bi feelings no wo ante bi wo de wogye wo feelings obi abɛdan wo ka yɛfrɛ sɛ ama agyewa Esther agyewa wo feelings a wogye yɛ no obi abɛdan wo ka obi abɛka sɛ hadan ma no fi sɛ wagye feelings obi abɛka sɛ fa no kɔto adwuma mu ano na sɛ bɛma nya ɛne mu ayipa no pɛ sɛ mode mo kwaɛ nyinaa bɛgu no soɔ na mode mama neɛre mo ade soɔ nyinaa bɛgu no soɔ momfa mo nsɛm pa adwumanyɛ Esther wonya bubuani sɛbi woni dam wobɛtumi ayɛ adwuma de aba ɔbra obia ne deɛ a wode ma wo mone nanenam saa bakyere yɛka sɛ yɛtu mu fuku a momfa yɛka sɛ kɔsuku a wonkɔ yɛde wokɔtɔ adwuma ma wo nsua bɛwa ne wobɛda baako pa na wobɛpɛ dan obi tɔn cement o fie yɛbɛma container ma ɛti Esther agyewa obia ne hwɛɛ de ma no bɛma no ne ba deɛ wɔbɛhwɛ no ɛne yɛ n'asɛdeɛ but says asɛ yɛfa buro nya ho we nkokɔ yɛtwa mɛma abɛ ma akoma mu nsɛm nsi wɔ ha bio nsi wɔ ha yɛbɛka no korɛ yɛbɛka kyerɛ wo oba na obɛtwa nto no na aka sɛ ɔma nɛ mo nso mu due bɔ mo yɛde mo asɛm ne ɛsɛ mo mmra mo ma na ma na bɛka gum so no mo kɔ ɛne mo nɛ sɛ yɛtwa nto gum so ɛne mo nɛ wate yɛde wo asɛm ba bra oba no wabɛtena se oba yɛbɛtena se ahwɛ mu ɛno kɔ bi obiani de ato yi ne de ama wo na bɛboa wo ɛna abrante oba yɛ na aboa wo ɔsɛ nko obu agu so kɛsɛ bɛbu agu so wate Russia ɛne Leonard odum yafo no ma no kura pɛ wo Porsche no ma se no on sɛ ma papa na okunu abrante ya odene ma na ohana papa sebi mpredua se de bia meka mama se abrabo no bona se enkoye nyobi na becho se enkoye o entempa no wada no wonsa na se ehwe so ma o se na se odo ba abaya na ekosi ka no de a wa moa no abi kwa na kenya na twice adana ko nu obi etimi kasa me oba abaya me de be ma waware on se mami po onim on se na achi ana na mi bisa hwe no achi nya wo di je se de course o ne papa ntem mami ni mu ma ache so na watimi agege abrantie dia onu so se dia me hwe mase se me hwe mase dia de ntia me hwe mase na se me dia adwuma ana onu so atake advantage a ode oni abaya akwa wo no mama ye besre sebi mpredua se kane na ni ade oba kosi ayi se ya kan se asiwa ya se onyina ma wa no atwam atom so busi na okopa obusia that me nyame de ba na se me ba ya e maw anene ntina anene nware na hwe me de ma enye suba papa ye besre advantage ye kofoma on se atinye bebre wom ya memi ya sure se o ma wo musika edi ma se ka prekwa nko ubusa again ko hye bi so onhwe onyin na onhwe no oye no sa be ka se antinenta de e ma ko ka se na se onhwe de antinenta no hwe no ene difference e wom ne se na yesa utim se abrante no hwe no na bi asede omu expect no na omunya nti ekofo mama ye behwe ne de yie ato yie me da say Mama Akos can be funny papa funny India to be a jaru de room kakra watching you live from Santa Maria Accra Eric ni quarter what no so what ayo watch about na see na aye dan no me say watch ya na mema ne ma ni nyina anom na hu se ni nyina ejirejina so wa na inside wono ti ochia na che se ochia ejane so wa wo beba me da se papa eno nti wo yo ba wo ye ba ma ojane so wa wo beba nti ochia ba pa da ye ma ene memedro se de akuesi aka no ma sanka bi na ebe ye de eye kwale na ke ba astam romu benya bi Mr. Ba Fred Menseba Samenko Tabi Ba Shop at the market Wubenya bi ewa heba ne pharmacy bi mo ochia ba pa da Mr. Afi wa award ne yeje and Divine Hope wubenu ye we macro abusuakuru wa junction yen ene ye de ochia ba 0551 228281 0551 228281 evangelist Maa Akos today
you meet your meter minimum the first one no second one na samu and the one papa ka and the second one na bro me okay the best second one because or kawo mdo I meet second one who was the kwa no abeji dem na just say abeji na e no taw he kuruwa no was a kuruwa de na was kuruwa say man ti you ka so kuruwa yam kwai asemo Marco Esther Akoma FM na eyesa na omoba ya na mere aho de ntia ya na mere aho nyina ne se Esther minim senka we ni die anka Esther wo tena se ma ampretwu mfam nsu adwuma na omo nhwe ne ba na minim senka Esther tena hoste dia awura nani ase anka aka na ya ase aka ho sen nyanka na ya ase wasafa foforo esa te ho mema ni nyina no ni obo adwuma ye ni wote ha 20 years se wa hunu wo ya ma ya hunu se de na ne ma no to ka se Esther wo mpe bibia na wo pe entini kase entini ho eden eno na wo hunu ne ma me keto no so wa hunu ananka one wo mo na tie eti wa hunu bibia eno na Esther wo pe ampa ma nkobusa wo se Esther edi ade na ampretwum de ma wo eti die be pa no de ma no ma uska de bia wo se wo ho kire wo boa wo o ma uska de bia da bi eto de bia ya wo kan nyina chess Esther wa hem na ye wo de wa hem ye wo de wa hem ye wo de na waduru hem de yidie ene Esther mesra wo ene nya abotere samre yi wonya hem da eti de wakofa no mesra kotena ne nchen tena ne ho a na wonfa ma wo anopa awi anwumre because waye wa adwene se wonya oba bi a wo pe brabo wonya akora ye muanwa ye yie adwuma no kora ne ye de ukotum a wo bi hu mo bode ukotum a wo be se jai asa akobo wa hemu efisa wonya wa adwene entinka de wuti hu ka ye nim se wo moa ho na nkia pa adwuma bi ama wasua na so nya moa wo ho Esther pa adwuma ye se wo pa adwuma ye wapampa mu ntu ye because wo adwuma sua wontumi nsua eti wo de ne namu a ne bo wa hemu kwa eno ne beboa wo na wan kasa de ampretwum empanifo bi kura aba betena ha omuntumi nya de akora yiye wo na wo cheke ma no se de bia akora de 4 cities ne beko school eti wo hia 20 eno no me fa tenen kan ho na nye 30 mawo ne bi wo kora me ni bia me ma me keto momoa me oh wo na wo cheke ma no ana wode ma wo eti sese onya wo de biem da bi wo se hia no sese wonya wo de biem adaya wo se won fa bi ampretwu mo so won fa bi wo fa bi ho ye wa asem ben wo na wo frɛ no na aka kyɛn sa ampretwu mai menya pɛ ma fofora me ne tie na wo no so wo fa bi a eye wa asem ben wo se tie twantro na madam fu bi ne behwim me phone me nti bi da se wadam fu tumi behwim mo phone wadam fu be ma hwim mo phone de koda na time o pɛ wo de abrawo na wo nkora wo ka se ye nkora na egu ha o wo Julia mo na no mo di sa pilolo no enye ya na ani ye baba be di sa pilolo no e wa ha Julia mo kura ko di sa agro ya omo nyini kofi ni Julia mo hu omo a na no mo ko di sa pilolo no ne ma me se wa mo na enye ye ya no be ka sa na nsesem na a kire ye hwe wo hu ye Esther hwe wo hu ye gas ni hwe wo hu ye na nye we nko ani abrabo enye die no ene nko ani abrabo na mototo mo nioma ye ampretwum no ono a me se da ache no pa wa wani baji ubesu ene wa hu ba bia de wagina ampretwum wo toto pa ko wasa akofa foforo wo de sa akọ foforo so so wo de wa ba ha na foforo no so ba bia ode hu ba begina no hunhuru hu ano enti ampretwum wo ya yonga wasi so to hofo ene bo abrabo ni ye na china esi wo ye Esther bo abrabo ni yie na china esi uyie na nyesa o china biemu be sa aba ha na oba aba besu pasha ni Leona ma koi ba bia o mugina aye no o se be obi ehu o mo ebuo no mo pese o mu bu no 5 million ben ahefa na what toilet so na udi atari anya ode da be veranda so veranda so abanti obi ehu wo mo wo mama mre ni chiri omo amamre be na chiri mo pe kwanya sisi wo bi a mo ka no kora nkyere no mo se Leonard ba bia wo de ye ba no koto ye no mo na mo jira hobi mo nyina hobi wo banana akobie na hemu o ama ne Sevalanda no so obi ani ho wanka ntum wona mframa fa enti wona mframa fa na ho na obi emu ma no na ono age
baby abeda he baby abetene bia wi atade bia ede watene de enti ma mo mefa enkwasi akwan so mama Leonard mo ma ne ho kire no dodo papa tumi kwa no wakota na tum tabam hwese de wo si huro so wa ha wakota na tum se tabam wodi wani wonsa ko wura n'ani asese so adai wo bia branti adai mutu na firi ha adai wona ade ababa we ma no na ada na mo ha na sa I was in veranda so de na do so na from no ho to fa ni turu mu nyira aka ho afa she wo afa na ba be ha na adwere mo ma ne nwene ne ho na wontumi hwa akora no na wo hwe wo mo o hwe akora no mo na e ma ne pressure wo ma ne hwe no hu no wani gye no ho mo ma ne hwe no Nikita said this lady is not serious at all. The first story today be today. And name of Mr. Suma me papa pasaka fefe kasa se dia mansanya to edru. Tekwa bentro sabasa bema. Enuti bema unya ka fefe capsules. Los pem ka to bema mu ayemre. Brego fan club we wouldn't be. Eya na sansa ni kuro bi egu bema ho. E wonya kwa no nsuo bi fita bi fru bema na no ba. Wonya ka fefe capsules oba enka wo ho. Ensuo wa koso kuma no yetia mu asafro se chaw. Ana wonte de sisi yade wayaze. Ena ya na ye wana ka fefe capsules na say obi friend was say omunya bi nto Harriet ye mo fa bi nkwa pharmacy ne kam ka show bi mo na eya short dani e ba kworo na ka ba happy dance ba de bo bo say ousko bi nkwa ko frɛ Harriet sesi a wo kwa ne say a short ya frɛ Harriet mo benya bi ato 0207 183819 0207-183-819 Cafe for say talala NSeba ya the NS ointment eni e dia ba mesi ni padua ne yensre yenye mokwa kan ho kope bi fasra sa oni padua mu amotuom kankan de yenye ayaze ho nye wapampam aye kwabo enwi ni ho ma wotiri nwifu ma oni padua nyina ayefe NS ointment mesi hia bi na fa twitwi ba bia na fasra ba bia na oni padua enya akono enya akono ampa awake natural capsules so yema mema woba no bia sisi akoso kumanum bema no bia na ye tadua ne ho yie kap ni kam kodu no aye na kama na je so oba ne bema de kobo ani awutumi sampa awake natural capsules no eno na ye adwuma sa no enkra wakashi draglin kinso ka ba repair venture tinatable baseline pharmacy ni sif pharmacy region so benya bi kofodua ye gapsin pharmacy delight the drug right na be no pharmacy enkoko wosko bi hillside na BB pharmacy Kaswa tribe of Judah kuma say Daniel ba misi ba kolena ke ba have me na Chris K bomodia ne frɛ Yera Ernest it was 0245 079915 0245 079915 nema wonsa enkebi evangelist yama etiefo ene ahwefo nso na papa yi in fact maame no pese omubu abrantie kwase ya pa bofre de be bia obetena dibia yeso tena du foche yeso di bofre awotofo no anofo ba bia akono no dedere wo mu na ba bia um konya ye ne ho enti anu de enka enwi ya na afe ne ye kan amamre da no is akola wadi fiese ena afi na be ka mamra be gine 5 years na abusuafo na se be gi ana se wo ma me no na ase be gi ye be sere mamumfa ahokire emu nkrofo mfa so sofu bi si su kumasi abonten so a ne ho kira na ekire no opirichi ya tu essence oba utu ani achi kura na ye bone enne wonu kura ya si kiso ni bad ese usiesie ho pa ya mfa ho kira nkeka nkwasi asem na udru a obetra udru abet wunya ndu a enka enti maame ya besra sa nsem na de ba ntotwere na papa no abrante ni nya kwan no hwere ba mu putu pressure on so do kasa e wotwe ma wakan wom wo si wo twa ntroto wo si no obo Jesus awo yi nya Jesus obo so kan sembate ma ya besra ba tan no wo ba na akofa aba ukuru ena de ne ma no no na ko chichire no enti akoda ba o hwa akwala mo man kwan no wonhwe mo ba na mo mprema ne nware na munya se na fa ne ko to adwuma mu ena fa ne ko yese no empra twen either you win or you lose kabo ene mfaso enti mo amu kom no mo mfa nhyama adwenim wa mo ka unya mfaso enti wo de wadwene ko mfa akoma nko ne na ware akora mfa akoma nko
na wo mpratwe na ade wakoma nyina we are near the wani no asa betrase near the wani no asa musi munya atwe ye de be ka kire mu nkoso antwe na munchiri nyansam na aja akoye ekabo afama oba na oba first no Esther medino ho yaw pa oyima Esther itimi hwehwe mu hunu so oba we de nanimu afe oba we de wa hwe no so ye enti etimi de ahini ekese sa hwe nsa na Esther afe de Esther waboka chese on telefone so nkeni sa kofa foforo wo wi abeka so obi no a wo wa friend se wanya foforo ne te no ono ko ha da ma udam obeto container won ni baby da ene ende enya nasem opa fane ba no ma no ni nua ba wa obehwe na de fa kwena ne fa me koto adwumam sansan fun san ho na kira muka enti mu de am ko mpatwe na magene ye mu se na so Julius so kan chese na onya do ho kan no a se wo ha dan wo odi ne be to adwumam wo fa na to adwumam chese da bia wo so twase na ma na aba abrantie so obo no homoden pa o obo no homoden enti e be sere mo amukọ mpratwe na musi munyai no munhwe ne yie enne ye me wo faase ono nko me wo faase fo nyanso na ebroni ono ye broni wo teacher ni fefe kama Andra birthday oh fefe we de wa ba hu bia na mesra osofo maboka ho ka papa we de wa ba hu ka nti asese aje hu si teacher ni fefe wo faase na time ye de otumfo tena konya so na ode tirem akoda we ne kura flower de ma otumfo fa ye ne tena konya so happy birthday ya ma woda papa ya me hira no e ade ma wa woda enyi hira ne adom fa ma wo ba ho masika ni munyadu woka masika ni munyadu happy birthday biri yakanya ho aba ofa aboka ofa aboka enti asram empratwe no mo de mo nkoso antwe na mo ntwi ni gansam na mo amoka ya me hira amen Hey, Akoma braha. Fufu Akoma FM fufu party masa enyasam ketwakra ye betwa kontomwa anum kwan ne ya hwenam hey Akoma FM fufu party the biggest fufu party in Osakrom bosso Juada 2nd of May 2022 na kaise free santiani biam mesi free wutiachi die wo hia ne wayo a brana bedidi free sawoti die wo hia ne wayo a fabra ne bedidi free Akoma FM fufu party bosso ewa Akoma FM yanimu haya kuma sisiti mo menke chirenhwa nimu haya eno nti obia medidi kayo saudi wayo eba Akoma FM fufu party 2nd May 2022 Petit free fufu Akoma FM fufu party masa enyasam ketwakra 2022 Petit free fufu Akoma FM fufu party masa enyasam ketwakra Akoma FM 87.9 Kuma fufu Akoma FM fufu party masa enyasam ketwakra ye betwa kontomwa anum kwan ne ya hwenam hey Akoma FM fufu party the biggest fufu party in Osakrom bosso Juada 2nd of May 2022 na kaise free santiani biam mesi free wutiachi die wo hia ne wayo a brana bedidi free sawoti die wo hia ne wayo a fabra be na say ya be 2 months ni ana am friends am besam de akra ni ko school nti e be ne de ana o ka so be ma miska na me de na ko school o ma me 100 cedi ama me de ko tuetu an so de ba me de bi so na me de ko tuetu ai nti bi ko tuetu ai chire
we missing Josie dear one two man on fan for baby I was show no I draw no the wedging kama Josie nyame nhyira pa fa wo de Akoma no na wo mo ye na da bia yeso ye ho nyefe na wo nro mu nsimi Josie de oye number 1 ko bom so meet me there e ho na Josie wo one ne nkola no fefe kama no wonwunu nanim so ti wodru Josie fashion anu answer Josie wo chese wo de wunya nru ho no just go ahead wo fe no anasa wo the style na wo pe no wo sape no a Josie bepam obepamata de dia every atade ye shene ye Josie fashion ready made da bi Josie and me so me de eno so Josie fashion wo bom so ne meet me there sports and edi hwe mo frɛ Josie it was 0243 433 465 0243 433 465 na Josie fashion one pam ebi efa emal ye be kwa humane so ne Alaska Star Enterprise original wallpapers ahimfie ene ho Alaska Mr. Wada bomodia na ebra wallpaper baby winya dia fefan bia no Alaska Star Enterprise ho na wo benya original wallpapers no wa Mrs. Anoche Plaza wo ben Prudential Plaza drum fan 055 4114878 055 4114878 mamema minia be me yakwaba be me na mwakwaba yenya do ba okay ene yeko Danny Herbal and Trading Center yankwe minia me da se mame fanchi akese amfama watiefo nyina amemfama wona wo hwe ye fibinchini pente yenka nchom se ne due otiase moja di mu afusan ketse mado abodwema na de asrapesi ama twedi amponya kopon se de Danny nyina na ye bakasa fidie so na ye ka kiro na ye tumofo ye ka kyem se nei aduane a wudi na no pa aduane a wudi na wi aduane a wudi na nwumre no ye busam se Danny ye busam se abambo aduro be na modde be nipadua no ene me ka afo aduro ba ko ene de ama nipadua no Danny Herbal Center ye products ye de abadua to me ba cho herbal pure herbal last 2 weeks and last week me church say dentia was say ofa Danny natural capsules na masa che dentia was say ofa anase sunsun a wo Danny Herbal mixtures no na ye de aba no sunsun wom ni de wo dwama so dentia was say onum bi na na me be chire dentia was say ofa Danny Herbal mixture Danny Herbal mixture in short na Danny Herbal Center ye chimu pa ye de say draw na a short ene ye hu say ene enipa ni adaje ene nipa sori a na dwuma nti no sebi onya bibidura obenom pa onimadura ye friend say nunum onimadura ye friend say asase onimadura ye friend no menkan say nimtri nenso onya adaje o de betis bia no enso eya pampo drum npadua no abra wodidi ano abra wodidi awia nmre abra wodidi awia ene me catch say Danny Herbal mixture Danny Herbal Center ye no ebi ewom bi ni nyina ebi wom bia ene edru ba ko a me kire ba ko me ka kire ene me ka kire say me ntum futuro enwu Ghana fo ani me say me kasa afa Ben Saint Leaf Saint Leaf benefit of Ben Saint Leaf enye me ka say mfaso dia e de brain pedua no na me kire say sa enwa we ye bia ye Danny Herbal misha e die ntina enu kwa say wo se okope bi no ma me ni kan fa me number na bia obenya Danny Herbal misha anasa Danny Herbal products in no ni bi ato na onso wakope bi ato me ba cho wo kumase ase a Ashtam Room yani Danny Farmer and the opposite oko Colinac obenya ebi honom Colinac Misty Herbal obenya Danny Herbal products ni bi honom sanso na mesro oko Apidank ye nyina ye wo mrom honom na obenya bia na ni hose pa de me pacho Danny Herbal and Trading Center me pacho wo Santase Adom Herbal ko obenya Danny Herbal product ni bi ato honom pacho free number no is 0244 36 46 0244 36 51 Nansana ene meko the benefit of Ben Saint Leaf no so no ma me show ene Danny Herbal ye nura ide abodwan so me bon din one by one na ma show dwumadi a edie ene okodwaman so a onso wakope bi ato me di kan aka Danny Herbal mixture we 3D edru
se wonum ato a wontumi ndidi anaso aposo ayemre me pa cho be ya wo de kan ni dani ton ni bom dani ton e ba me sha ni nua no we e ba no be ma nti wonum dani ma ne dani ton no betumi an ma bom kan mi nyina bom me pa cho onse malaria na ba wa aposo yo ya wo nante kakra bia no abre woni so priu empo a loss of appetite wontumi ndidi oba krampo na se be okwa afichiri na se be no onya no ye no malaria ni nti no onya etwetwe sisi ye o ya pains wom me pa cho kan mi no bom na be ye anwodro kese e di ama me pa cho yesa wo dani natural capsules wow sisi yo ya wontimi nkosi nanim men kan cho say sinanim kwa duro na se be entim nam se kona koto but adwuma na ye na at the age of 16 years what through 45 years 60 years no wontimi nya me pa cho kone kope dani natural capsules ya bambo duro kese pa ebapo ni padua na ma so no se bi ahode aba ni padua nim me pa cho DH ointment ointment one so na me chiro dinti a wasa wonum o use ointment ni bi na meka chire tifo me chiro yentafre yemfantua wonam ni sansan kwa o pain se wo ho no eno na yese fa sra so se wakodwoma ba untimi se bi wona wa anase wakoba bia ba wo honam ba bia bubu wonam ya kope DH ointment dani natural dani heba ointment bi na kope dani prostate emema edru prostrate dia me pacho kope dani prostate me pacho afi ye brain ti no je number no 0244 36 46 51 0244 36 46 51 me pacho ene ye ka Saint liver me pacho de many peduan pa ebo woni adwuma no okay se yare bia wo woni bia no sa ben Saint liver aye nunum aduro no me pacho ebo pa okay sa so na ye ka ben Saint liver improve heart function akoma no ye adwuma ye se nunum afi de wo nunum so mfa so afi ye ka nunum pa so esa bo digestion Akoma dia etumi yam ye se ebia wo se be yam ade na ayemre na odidi ade na constipation ba na se ntimi yam ye a mani padua na enku flourisha me pa cho sa ben Saint liver unya bia bebo esa poa obia wo esichi yare ana low blood sugar obia wo sa low blood sugar me pa cho onso unya sa ben Saint liver dodo na kanum wo ye ni accent kasani asina unya bia bebo yi we 4 year brain ti no we 4 pe but ne so penso pa na me pese 14 ye esa boa fungal infection fungal infection ana esa boa direct treatment direct treatment nunum no na me pa cho ene me catch you na me de gina so ye na ma catch you say ene ukoto danima heba mixture onuma me pa cho me de me bo bezim say me bo na ma catch you say sani yadwa me popo so nyina wo bia 100% nunum wom danima heba mixture ni denti amese etiefo mo kono na me de pani kese ba badua iso ba fidie so me se o me dia danse keke on fam ma etiefo no mo nche se onom danima heba mixture no de ma no benya popocho akaba yankwai we de Akoma FM me wa ha na ma etiefo nyina so akaba but ade a doctor kan na eni kwansenka yedi akire na mom ade a be kan se ade a fera haban minim se Ghana ha de ene wi asa fa na ba bi obi a odi adanse power aduro ho haban baya na ade ba kwa ya na yinim ene se ya na ene doctor se no se oh yen koto abrofu duro na se for but un se ya na aduro no ya na ewo ya chiri hwa since na Bible kan se eni aduaba mfa han ne se ade no enti ya na ade ba kwa maka na madi ho adanse ya na medi doctor chi ni se danima ene danito no Akoma FM ntimi ni di okay ana atidi yare no echeme malaria echeme pa na ono so doctor ni mi se mi obi am ye chinye fo pa na mi di chinye sa no o ma menum dani ma no bi ana mi sane dani to enti we de mesre na masre ma omo a patients omo hospitals a omo tie sa bi se eni ebia na ebia wontimi ni di na oda hospital na ebia doctor ka se bia wontimi ni di nti no ebia are na ebe ko niema bi ade ama wa misro dani to no na so no unum bi boa dani to no aboa me ya ni na banku no won say banku na your boss
rice ball mutu na say your boss but naka mintimi nim you know na miensa but me di doctor echi econom na do dani man dani to no yeah eni nyame adom mintimi didi na ade a meka che Ghana for nyina ne say obi a oye research na obi a odi haban echi na obi a ono oye obi a o say me ye doctor me de haban enubra ene ye adwuma no de sai nipa de emfani ni agro enti ade ba kwa meka ne say me sew obi bia otiti otie nkasa bi no Darima any danito man obi amfa ni agro na obi ani ho adanse ana ba bia to adro bia we anya dia doctor watchri ba bia to bia obenya bia to na mesre etiefo we de masuma ye time nti mo de money number no 0244 36 46 51 me ba cho Daniel Ba Center ho na SI clinic me ba cho ene watchni ache yare bia how bia no ba cho ye de hama kwa na ye adwuma we ye na so ye na hama na ye de ye mfremu mesra mo mmra we eye crotching oban ho no ma me pa cho se wo pa wo wa se bi prostate edi wato for them and na se one kasa ni frapo wa poso your asiatic how me pa cho Dani Herbal Clinic me pa cho room Ashtown room wo de wo do swam runabout me pa cho share free number no ba bia wo bia manam sin no do beba ye na so ye me pa cho Dani Herbal mixture Tani ton Herbal mixture ene ewie mi ye di 2 or 3 dey ase na won so na wodum yo de anaso wodum yo de pa aduane si wa wontimi ntimi ni so no kan mi no nyina bom na ekotobi ye dam ase ye ma monti 0244 36 46 51 we me sheda na me de opanyi bae e san say ye say feed Gadofi we Fidi Gadofi. I'm cancer. Fidi Gadochi. Fidi Gadochi. All right. Very good. We need na mini. We don't see. Yes, that's a papa. Name of no channel so name me area say widows and widowers cooking competition. And no yet bro. Simpic Media Production. And the widows and widowers cooking competition eba. Not just say kuna form ma ni kuna form member and a woman eba ben no aduane nti we ye friend time kuna for ensa no nti kuna for member ni kuna for ma and ye ebeya sam kase pa enu ti bomodia na ehye so se wo so obetumi aba kuna for cooking competition yi bi ekoso asante mantem ya nyame ya doma Easter Monday April 18th Easter Monday no kuna for member ene kuna for ma na edi aduane no akansie ye de ba betintim so na hyane so ema me se ebekoso ewo kejeti new market wa enimu wa kejeti new market enimu ha eya no pa 9 am Easter Monday anopa 9 am pepepe ekurafo mema ne ekurafo ma no na yehia ye benu aduane cooking competition mema ne ma ye behunu wo mo nsa no bo enu ti se bia wo ye kurani oba anabema na wo pese cooking competition wonso ko bia bomodia na friend number 0552 34 89 22 0552 34 89 22 wana waso asere time about Mr. Health Talk Limited, Sasa, Chili Sauce, Akokono House, and Afe Amusu Eba Clinic, any Adano Easter Monday, a Beye Top Eba Clinic, and I just say 1st and 2nd April. If you don't remember that, you had the health screening and natural wabuano, and until Bomadiana Bra. Top Eba Clinic. Me say what a shock no adoso. Na yadi will be shabby for the new. Ghana for na yenta hospital. Was media menyario na so no yare no phone no face aneti mo de ewu enu nti wo ba Top Eba Clinic your house screening no 1st and 2nd April no yade afidie be hwe ni padua ni mo ba bia yade ni hye bia no ye beyi na pie na ya ma wadura ye effective no akonom hyane so ma me sa ebekoso was South Junction ye ben Parks and Gardens and as a Waterworks but my dear friend Top Eba Clinic was 0545 46 7887 0545 46 7887 na yene wo eni komo Royal Joe Park Natural Clinic ye wanraga jashi je na josumu a ye be se cheduma si rabange ayente she wa fever enmunka na diabetes anapokrasa ebia moda na dwa wuntumi enna eduaba ho ma wade wunya Royal Joe Park oba wo de pu adokoro wo na wa tu ase entu Royal Joe Park bomade na fra ye no 0541
40 75 86 0541 40 75 86 na yene wo eni nkomo Beaver Dental Clinic esenwa adwuma ne yeyo Beaver Dental Clinic wo se wutu wo hye afefa ho yenhyehyema ho yenye ne dan aye kokko wo pese ye fita bra Beaver Dental Clinic Airport and Krayewa Airport Residential Area ye ben Airport View Hotel kuma se awodwo insurance ye ne ba na hwe ne mu enkran number nie 0540 12 4200 0540 12 4200 and 0 Kumase 0593 83 42 17 0593 83 42 17 na yeni nkomo obetumi aba homa ne so 03224 98035 03224980036 and 03224980037 oba na watwa asem no tia na ofofra nya biaba wodi ne ba bia frefre Akoma FM. Hello wodi ne ba bia frefre Mpacho FM John kan Okay yes yo am ka free ai kurukuru Okay yes yo Joe kasa na ko mpacho ai ba na ne stafino sono Sister Joe, me say I think we get a number. So I have the mode. We didn't baby free. Many about go to baby. Many about my papa be. Many about of got any ma so mo kufia se no tanko. Afa many about mama na wasi na no so be ma no share case ni jana mo bo no no otutu ni na America wa ba. Ye won bi aka na o me hu share. Se oba no be ma no sebi na sebi enye se le fata no waye ije se mi aba woni na ho ofachi enye se bi okofo be ma wo fo na se be ma za me ha da ma na so ne be ma no okofa ni nemu ana ade kwa se bo be no ije ni ama no mo mu ni o mo ho ofachi na mi second case ye tre abusha abo mu hu kwan a on be fa so mu hu se be ma no wajimi no mo yi fa so enyi gini chicken ye tre o mo pa na mo tu no ne be ma ne fa so me da mi ni aba ya me sure fa kwata we didn't baby free. Hello. We didn't baby free and Andu Simeka and my Pakashi Mugu. Marco, yeah, my young man, Matia, say, Omo buy, almost a man, Ayana, or more ADD, so plan. But Omo buy our Mombacano cre, no Munya, Diana, or Mokan, yes, and some assistant. Ah, wow, who can't do it by the amount. Without a Mikia, to go, Mampo Kupiati. Yami Esha Papa Osbald Limited, Osbald Block Factory and Building Materials, Mr. Wada Bomadiana Bra, Whoop Densey Niema Papa ya Osbald Limited, Yenny Benyamau, Whoop blocks, solid and hollow blocks are, Yay and Benyama, sizes BB, who benya be our Osbald, stones, quarry ducts, and a facement, home blocks in our home, your blocks, your papa, Yawakasi and a mosque on a shanimo, who Kumasan and important more, Yadigu Kamuko, you're free. Afeti, Osbald Garage and Motors, may do one more dance here, Power Quadrum. One in despite house on a shanimu, Opus can handcast, Mr. Wadabra, Yabama Papa Wuchia, Winyas about Tonka for say Wolford Moho, to say the Mekoto be a one made to for so Krama farm on where Kappa Penty a ton in Tamame. Now, your electronic shop on so, a doom and Siase, electrical appliances be a da whoopay, Wubenya be a 0240 40 32 47 Osborne number no 0240 40 32 47 yanko 7-bedroom house here town e watch the Santas Obuase Kwantempone so enunti ho kitchen washroom compound 24/7 ensure sliding doors never did it free Akoma FM fufu party e boso e wa Akoma FM ye nimu haya Kumasi City Mall main gate rentwa nimu haya enunti obia medidi kayo Saudi wa you eba Akoma FM fufu party 2nd May 2022 Petit free Akoma FM 87.9 Kumasi. Masa enyasam kitwakra ye betwa kontomwa anum kwan ne ajenam hey Akoma FM fufu party the biggest fufu party in Osegrom Basso Twitter 2nd of May 2022 Nakaise eye free Santiani Biam Messi eye free Wuntiachi
deɛ wohia ne wɔyo a bra ne bɛdidi free sawte deɛ wohia ne wɔyo a fa bra ne bɛdidi free Akoma FM fofo party ɛbɔ so ɛwɔ Akoma FM yɛnim ha ya kuma sesete mɔ menke gyerentwa ne mu ya ɛno nti obia mɛdidi kayo sɛ wode wɔyo a ɛba Akoma FM fofo party 2nd May 2022 bɛdidi free fufu Akoma FM fufu party masa enya sab ketwa kra Akoma FM 87.9 Kumasi fufu Akoma FM fufu party masa enya sab ketwa kra ye betwa kontomo a anom kwan ne awenam Akoma FM fufu party the biggest fufu party in Osegrom Bosso Twitter 2nd of May 2022 na kaise free Santiani biam mesi free Wutiachi die wohia ne wayo a bra na bedidi free Sawate die wohia ne wayo a fabra na bedidi free Akoma FM fufu party boso ewa Akoma FM yanimu ha ya kuma sesete mo menke kyerentwa ne mu ya eno nti obia medidi kayo sawde wayo a eba Akoma FM fufu party 2nd May 2022 Petit free fufu Akoma FM fufu party masa enya som ketwa kra Akoma FM 87.9 fufu Akoma FM fufu party masa enya som ketwa kra ye betwa kontomo a anom kwan ye adwenam Akoma FM fufu party the biggest fufu party in Osegro Bosso Twitter 2nd of May 2022 na kaise free Santiani biam mesi free Wutiachi die wohia ne wayo a bra ne bɛdidi free Sawte die wohia ne wayo a fa bra ne bɛdidi free Akoma FM fufu party boso ɛwɔ Akoma FM yɛnim ha ya kuma sesete mɔ menke kyerentwa ne mu ya ɛno nti obia mɛdidi kayo sawde wayo a ɛba Akoma FM fufu party 2nd May 2022 bɛdidi free fufu Akoma FM fufu party masa enya som ketwa kra Akoma FM 87.9 Kumasi fufu Akoma FM fufu party masa enya som ketwa kra ye betwa kontomo a anom kwan ne awenam Akoma FM fufu party the biggest fufu party in Osegrom Bosso Twitter 2nd of May 2022 na kaise free Santiani biam mesi free